tell you pao afidu suma wo wiase pa na eme obaba bitimi to susu for baba ko because we hu weak points say ade we na ope sa de no so bia wo ka ne enko hokwa iti metu susu na menya do kwa maka cho se be man cha de kwa be man cha de kwa entiti na kwanya ba bi se enne wo behwe wo bi kura ne ba atale wa to sakura no de ni pie no person ne ba ne defense first na wodi na nya de si fom o akura na bohoto ibi just one person be defense ma men ka asem dua asem na me ka no se dua chia na wan tren nkwala bremu enyina echia enu tie besre yenya botre ni yenya nteteye so bi ka asem pa kira wo ba ma me ma obunfu sister ma obunfu ama obunfu ofo so hwe ne nkwa ya ba ya nyi omu fitia na obi say yo obi ho ne nkwala brem ana o start sa de no ya ntia no woni hwan ahia na wa o sansa na obeka asem a kirem se so sebre wa no ti asem ni yo ahia na wa sansa na obeka me masem no e se so sebre wa no woni hwan so obeka masem obi ti min kama asem se so sebre wa no a che ko wie ne sen de pese ya kan sentete de yo vozo yete yi se bia fankrofo bi nsem o ye kura ye nwie ye da so fankrofo nsem eti e besre wo ba eno nkire se bia ntia no sika wo fi a eno nkire se ntia wo ba ohiani wa beti bi na experience amakwala no enen nkura bebre ko se da ko panimu bi ho nkura ma dwe se o ma brabo o pese o he da ko panimu bi ho papa mpese mbeti abakwasem me pese o ka bibi kire me eno ye abushuna pen na TV na oni kapra wona nanom kura sew na so first ne e komo ekwaji abakwasem e wo fie ye basre entete de me so ye busa na de wo be ye gya ho no eno na njirima e reso wo hene wadaroma wontete ya wo de tete kuro no me ba chonti wo be wu am ya bodi papa ni wadaroma wo sofo ye de wa yi wa bakuro me ba chon no ma be ye tu be ko ama ya fio opani a wuti fie me pa chawo eti na da bia kata chawo be mo si da bia nkasa pani wo fie ye kasa pani mpa wo fie ye pani bi bo ha wo do ba ja no afefe no pani ni yesre entity ya de ma yinja bibi good legacy bi atu abusuan mi ni kronim na wonni ho a sebi de bia ya kaiwo yenhua entity ye mane e omugu aburochie no yemfo omumre fie kakra emesua sebi fie nyansa kakra na aborofo no kura na ye ne ye ko omo no omu kura ba fie ebesua Ghana esua nteteye ovoso manfaja no nwamem okay anuti ena ise ye kire dia na ye kire kwampa ye faso a ebeboa yen ama abrabon no so aye kama the nation's angle vozo be ma bradi nyankopon hiro nipa bia wotie na mebra kwaku ama no ne America sesi o hwe bradi nsha no nhira mini akoduba afon so America ho ani MC atopa mu nyina na senior contractor Kofi Job ni Mr. Aboagye si wa start gu aprikwan so o de ina anka say ekoso aso na ya abo ama libia boga yes antina so beba na ne kan ho efe guso ina ya wawie senior contractor ka pa na nye Mr. Aboagye Kofi ya radin shira omo na Dum Bishop Reed Congressman na so radin shira no sisi asantemem yiwura nso de medical ya shira ndada radin nya ne kase fozo mechiana nanzo na di ngomo nze obi ya dehia okasa na hwe ne nsa na ohun mpempi signal ba ko nipa ni so ba no ne ya dehwe adehia wo kwan mfa se yisi o monsa de kasa na ma ahemfo nkomo ye de ene si akunya so me hunu se abane mumo so si esunsu awura no yes tino dunia inshiranka mo akwa abanzo so abeke mo akwa aba ya go obozo nkomo na odi aba no topic kese bi sa aba ya na dia mehwehwe nse ke ne story bi eni wona ye no nko a konkomo ni mu du na ya na mibisa awurade ba bi o che wo sa anim de otimi wurezi ade bi sa pie na ye nyina ya dodo ho bi na afi ni otifie nso kra ami every blessed day awurade nshira sa akwan ne so kire me kwan ya me mfa so fozuo komo na ade aba ne nya peche sa gofu bebre nim ko na yanka tete ya baba tu yo ne wo sika bi enei omo kan 3000 emire bi ya wo akire kakra nso ya frɛ no 30,000 ana ebire bi so atwam no so no mfɛ no 300,000
sika make kan na ukura ketua bi saa na ohene di ade ne hu se ne dehye no a ne first futuo ye se me tunsa bi na me ma ba bi na bo sesen kakra na daache wanye mobo na ahemfo nkomo no ohunu ne na bi no abo abrabo so hu so ukura sika be saa abre na meka no 30,000 na ma ba 30 million na ma ba 3,000 saa edimi ensen bezo bi ati ase the nation bi ayebedru because many friend here kakra de me ensen de minim si esesa sa na abewie sa 30,000 3,000 30 million do se hwan ya meka ho asem yi na afrew se me se ne me ekoyi kakra me na no achi bibia na me ni akonya so biem achi bia na me gya kire agya me sere ope bi bosesen kakra na kroni be nyini no anya mobo bo se su kono mo ofiri kroni mu no na e prema na se onye bibia ansa na ahoho abenya bibia ye ade ne sa kwampa na nanom kyekire ya ye fa so enu nti no una na bia no heda mo obra ne kokoko kakra bi odo wotimi be si fie wo bantema na bia na bra bonko ni ye no kokoko for 1 acre pe wotima be si ni fie si adum asisi bantema enne obi ye de hye odimi nto adum prot di atonton di akoma ade ya hoho asika wo nsem na kwampa ya wantima anjira wo nanan se da achi bi ekobase wo fira konya so edue nya na po be mo ayemre ubezo obi nsiw na so anaso odoma nkoma wodi na pakan abefa na ye pe obi adi ade a wam kire fie ne kwampa mo manfa so dikabere ni fie ho wo ze ho de ne kakra wonyaye na oba beto ena man konya bebira akodi baabie kwampa ne da ho onkire ena akura no kura hunu kwampa no okura 700 million okope plot ni bi yesi abedi kromesi aton 1.5 na 90 mi anka nche nde hye se we de fie ani bo kotirem etimpa wo de tunsama gene saa na wo ne benedigo zo nkope bi nka ho akura ne yakobo akohibira wantima top plot kwampa no wankire no na ebe frimo na bre be so otu onya ne hododo no ne doctor kura ka chenda obewu na ya we so obe kire kwampa ne de wo ya aboro de awu so ne nana pa benya baabi atena obedane fie no agya mabusuafo foforo befa kọ ama ade hye foforo befa ama wan hwe ye kura na hoho na nani bi ana ne sika sem nti ye de akonia baba be hye ne nsa na nanim kwampa ne pe wo so kire ne nananom ene na ade hye wankire enam kasase na masori akonya so go so man na akwasi busompra mechia no tumfo betwani no ohwe ne dehia ne sa no se mechia oproto okurum na magye TV na me wodada no mo start so mo chia na no ehia ya na ba akobo an ese ni se na afre me achem proto ni firi ho kura mo da so chia no odi hu ani dia sa afre mo mpe ba bi me bom sese odi proto ache mo ehia mi nua ba kwa yiye ya se na obo mama ne ebinum kaitete atempo no ebi mpe obi nim se de esi chichiri kuro ye kuroma kuro ye fe yenim nti onim kwampa ne pa o mfa so na de wiase no adane aye bibia o sikadi bre ni sikadi enti ofoso mani Fred na me wo makura se bedi akona me wo maame bia bedo bia fe maame nyanta maame sa mere wawu awurade mfa ne kra nsie ye o sole ne so wan ko school a bia maame ne ko toilet tete akura so de onim se nifie o ko bomba so na maame ni hia no wanko sku na bola so tota maame di no fono nya so abakon se kiko ofoso maame no wonya di no metima agye me ho na so force maame we top form no obebo okodi e bebo am owu edi maame ni so mu an nsa peche ni nya ye ho ye patewo atempo aye kire ye no ane ne nsa tu ya hodi ni ma he da twa wonsa ho waso on ya de no wanko sku de ko ma papa abdo we be da akye so bro nwa se hye ne nsam sa mo do ba fie ni ada na se se watima tia ne nana ene de onam fitie na akura ni jimi na do nsa koka no a ko pu side ko hwe young girl this is year to ma ba ko bone yam ne da na srim pant no wa hye no de gina hobie ena be hwe ne dwen ena de suatira wi no onim se ono ma e be change o de fresh shisha young girl what this is 60 years no what chibi ugo hu na ye shisha no onom so wi na fada no abobbo bi no ayoke wo de wonim pa se tete atempo ne ntise kotea na ade wo bete kasa miensa ona awo me ada oba ne me fa ukra se sem film so ko ka kire ne maame na ne maame asa ka jose na wo bu na obi bu obi ba tete atempo na dane tinkura ni jimi ya na ejimi no ya be ma na so pese obo adwama nya ma dodo a pre an to iPhone 13 14 15 ni bi unyanya ni Pro Max na wawie oba bia ba se ni pe bia wo mre ukono odjan de head twa picture na fa picture nko kire bo se picture na ni efe pa fun type bay we send ma me no de number first opa oba ba mu akon na de onu ni picture koda no a otimi je o number straight send ma me ni mu no a ne kondo so opa picture se fa post keke so hwe sa ba ma no otwa ni bi okodu fie wa yaku no
Dina be man na wodi mate na anka wonya be 150 million obetuma to ne kuro mu 1 plot na na kuro ase half plot no o perfume ni bi ato because o de benyi oba titi atempon ya dan afiri ho wo ye de godu sa akura wefo ugoka de na che no atie sister bi atukwan itie esesi o aburuchire up to now obey year on fade offensive form ni wo fatimi to nsa fense bra wo mu ade on tuba me na me kire wansa no apache ofafa cheme nanso sa sister yi maye omde omo ba na anu ya omfira aburuchire ba ye sa nkura we to be cassette omo ofa fuck you damn you fuck you ugoka ya se hwantete no ofafa che omo hwantete no oh sister wonu nim tete no wafam entesa wawo ma wontimi nya ready wontimi ntete omo wontimi fa bibi nhye omo hunu ba bi omo fire no omo hunu omo atempon hunu abrabo wo so omo bo we de wo wagye atumi za wontete yetesa nti wo fa wontimi ni natam ena wo baba obedi wo fa atam ma mene mpa ho hwe aye on kaisa tete atempon no da ho wo se ye fa so man di nhya bra ye kra na no wode ne mane nyina ba omo hu omo nana no wo mo ne nam ne so za ade bi no na na akrokro nkreso mbema ne nche obi ampeso obesi na njen enye sa na ofie ne ntete yete wagya ne se abrabo ena abrofo kura tima be wura ye kura imasua twi edi so nana me hwe video bi o TikTok ma me rof akwa ne se obeso o kire Ghana Yesu watitwi ya omfen kofi awale Ghana ni di agotena brochi o videos bebiri pa ene odi ni krongo bi twika mteso so kwasia se ne twika pepe ne yere se abachi wo wasi ha me ya Ghana ni me ya Ghana ni fe Ghana Yesu ba a obedimi portrait abrochi ofosuo yenkai tete atempon awurade asem kan se ka tete atempon fa kwampa ne da na fa so na benya ahome ama okra na enso yen na mafo yese yenye dai yemfa so ne ko ban se nhira be na de bebrɛ di eslo obi a woti ese tete atempon na yenim no me enwane nyawo yesu so yebehunu bi okofom 2 times ansa na wako school wondimi ntwimfa papa so da afom prenu na obedu nya mu aduane ne yemfa sika manhye oboti ese ko obeba ne agba ampesie unko bi de kimira ampesie nso e bancha ampesie ne kontomire na obeba beto na nso de anigye ne arusie bedi ama wagya no mahunu se ufiri ne ewo omumo kaase ene de akra ne nkofom onya hwe wo so ya no pa no krongo nsuo onwale nko school no kura keke no kye ne maame sa akrokro ne pa ne kye okọ kaase ne de se de wiase na ye de obeye ne de na akra ne jimi no oseye e chance ni pa ne hunu so bi banim nyansa kye ne ba won tiase ye man tete atempon tete na so man ne tete na mfanya nsa ma akura atirim nti obi biala wotie na futu de ma se ka wotete atempon no papa na ne wanya sika na hunu no sa no no fa from be kwansi 9 ne ko school kwansi aduasa ne ko school kwansi nwotwe ne ko school afam na de akura be fa dropping kura de ama no pon pentema ba ade yo fa ne na mfufu bi ho ma mentia no tete atempon ani atugu ne wiase ne yese basa rofoso ne yebo obi ama ne ensa mo animra ho so tu anamo sefata tete atempon ne be ma wonkwa ne be ma wo krame ne be mo wonya nhunumu na abrabomu nante a wakura asumdie odifo na yebo awemfo ba wodja pekurum me papa no odifo kase osusu so sofo ohwe anumre awrade nyankopon hya na onyane kase na mo fa ase from besrami kam do mo chi o mo no mu ni ya Jennifer one na nama nyame nhyiro mba bi o mo bia no onyo mo kase okay enuti se obekere obi ekwan enanwumre ya masema meka che onyina se kire ne kwan a obefa so a obetumi anya yedie kire ne kwan a obefa so a onkoto amane ne funam frisamanfo bi a kire amanfo bi kwan a ene ba bi akowie wo mu no awreho na asefem yakwa homa so 05513131 0551 3131 0548 3131 0548 3131 hello hello Udi baby free ya mulo ya frame man ka se free abna be for no mesre say ya mulo volume na yeni ko hello no fo shu nya numere su nyankopon hia mo pa da bia o de future ne ba na nso de watie si mo pa nyamishira mo na fo shu se de ya mpanin fo kano yesi se wa ma bofra na nsu won nkora abremu a wo ba me ana papa no bi shu wo mpanin brim na chese no yentiti a wo de be ma bofra no fi na hyase na so wan titi ni yi na obinyi na afei
so abawi a afi na na awofo no na ye ti ni shu obofi anwumre asem a mo kan ebi ato me a chese enwumre me gime ho a me yenye me baba yo afi no adu fie dunum sa ye poakura no be bia oka no na na one ne tie no na jai na no so ne tie you see yakura no oje no ho anye afi no try say obey all can say memra memeboa nam se sa fitiase kan na ama kwan ma ye tia no a nu ba bi adri fat da bia me ka say futu a mo de breye no e ti sen ka de tia sorry de na da bia mu tuenfo e mi sira mo pa ne da bia mo futu se ma mo de breye me ko no obi nso so aba nyame nka mo pa no okay hello ya mu tuenfo hello baby afrefre udi Fifi, kuchi, mjini tempo manso. Yeti o manso. Bedase, konya de mame. Ade ba ko America ye. Ja tempo mo kan wasin ji se futu se mo no. Mami dimpeni nsubi ho ya wo Ghana. Eti na ko ba no se ne Ghana Education Service say. Yen tia akora o school yan fa ba ma akora. Ba nyame asem se. Yan tia bo fara kwa won faso. Ni na wo mfiri mo. Osei yimi bata bo fa kuma hontin so aba e da wo ye firi mu na so na ko ba ne se ye fi entia ye ma school first ko school e breso na opolumbe ka sin di se so one ko school ye fi six big man the boys ye be chiwo ni alu ni abo chima one ko school papa ti we ko na teacher abo but ne ye manage ni na ye share ye jan Quran e de ma atia won ti ama ye manage ya mi shamu awo futi so ka sia madamai ye be so tie mu en giri sha ye wo be tia so ban be shira mai ya mi shamu okay hello baby afrefre udi abrantia auto correction oje sesa oji for Isaiah tafu abunumu a no furu mo ya de kama asa kwaba no ye danya ko paase kaka me kanzo ho ewi aso anka adushawe pa di anka mu ayasemu besi obi ne ne bani pio yan kana semu ko ka se ya ebia maame no empe enza nke pe ko bitia ne kwa o ka se mi da hello yeah yo amoni ajuma dase ya ne don king kuma so official taxi driver. Hello? Oh, don't kill so call. Hello? Baby, I'm free Udin. But me Fifi takwade ya feme Frank. Yeti o Frankie. Yo na mazifani program moye. Bibi aya na mshem. Na nyame nchamo. Obi kushi because of the software nti. Wani ni shefo ni le busa fo na ayaka. Na o bi pa o ti ya bo ani ma ni papa na nkecha so for e ama ni nti ombo obi a isi ne nda ka sham na ndefese ni nyina no yeshia na obi entu anampa o yazin amen Hello? Yes. Baby, I'm free. Good evening. My just Katachi. Italy. Italy. We Italy, Ghana, Italy, and I say Italy pa. Italy pa na me huna manana. Okay, yetio. Mizio mu program no mizio da lumba futu awo tu na mizio bi na metie na me sunda kama agene. Okay, yetio. Da masini mo futu pa ise mo Ghana mpanyimfo na mo kira kire bone na mo kira nkola na kire bone ya mo mochi mo dina mo mochi na mo sisa ena ye pe tie pa mo mochi mpanyimfo na mo asha mo se primary ya sorry igbe mbo akwala na mo kunkum mpanyimfo mo kunkum nkola na di o mo nuru mochi na mo sisa da masi ufura adwuma ba ya nche chafe na wo bedidi no. Me.
Wasre. Hello, good evening. My Joe so kata chi baby afre uni. Wo from Ibrahim, the people that talk about it. No, okay, Ibrahim yeti o. Yo, you believe you better than us. Football. What am I any? Let me see a kind of power. In the other no, what I say. First, no, no, bar. A banunya will let it in. And you know, come out, do me. No, I don't know about the son of Banodam because you show me able to what is no. I will a year now that man I will do this in a time. It's on my discipline, oh, you know. In there, a deliver, oh, Bona. Oh, you know, so you are not a yes, explain this, you are a problem. This is no one man there. The wood and panel on the wall, correct. Now, so I do not do anything, you don't not do anything. Oni ne panim badu oni de eya papa mu afana mene basasa e shelpo e da wo ba what is done because on to phone so o kini le ba then ya for the afukal e ko bi let's go to that so no ba e kada afana so for mo ka to one the lutu na the first na yamba mo ate afroba enya hu be na afukal e ko so na bi ba ba na we gina the Madrid Nala, a deal. The map put over the menu. It's a book amount there. Get the bell when you will live in the Tivadina. You cannot forget my social to a teacher, no way to no dialect. Okay, hello. Yes, your name for last caller. Hello. Hello. Hello, yeah. Majo so ebru. Napom. Kama pa. Eda nyamiase. Mese mi chemu show no pa na first time my friend. Okay. Kama papa mo show no tufo. Ofoso mo kasa fi asante atna go mi teacher ni. Okay. Na do kwe. Ese nkwala atna no. Abanya mas de teacher for you need to be say you beti akwala no. Ama mai mu ate. Ofoso satna mi ko school no. E ko fen fam ge bi o cupboard achi. Wo ye dey? You dey to Obezo. Yeah. Me tita na me ka so no kwani nyame anim. Wo so wo ye dey? Cupboard achi unzi etimi de man because you need to fam ho. Okay. Aha. Na teacher ni bi be chi e dey to take so na boy no. Ofoso obesine no ono machine ade afi eti we say me be teacher ni na minister akwanya smetime tia kwala me kon ya de bone wa odino ho say eti enhyehyaya ade abane dia ban jimi fiki ode ma se pan no tutu. Okay, ahana do afra no nyina ebesie na se ye ka atre se obekire obi ekwampa na se de be adachi akwama obetu abobra pa Mr. Opon Madam for Jagu Asante Mpe otimi du akire woni papa no na wo kire made wo complex international na mikotwa boy teacher ni sisi boom me no efiri ho se e ka se de boy tuetini o men ka sa boy nye na se me metwa boy pa de teacher ni kwa de me fa so ni tino a boy no atimani so me ama de me ho a che so bi antimi nya me hwe but mama adwim se me twa boy it's what kire me se enye tu ono no ti ama a boy ankasa no ayemachi wade obomiye edikase mfa yie nkansa mo a eno te na nwumre ya asama ya kan nyina se kire odofo kwampa na wamfiri ho so kire ne kwampa emfa so obenya no daachia nkwama bi no obebo dimpa emobi aso hu se tekirema anakasa wo kan de kire no na kwampa bi a wo kire no fa so no kwan ya wo fa so ema na ye ni sikasem no adaboa no na esiniye sa so a wo so ya kwa akire na koda na se manyoma enkonkan ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman aboa tatia betwasu a ya no na mabasu adwumako bi adawroma nene Sompa Asem Mpe Nipa yenya bi de ebeso ye computer so dwedie emra sisia ne ento aso fama mo obetu so
Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Bees Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Bees Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Bees Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Bees Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Bees Farms hotline 05 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Bees Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Rakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekase powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum okay yayo tetetu bafo ye baba boye tabamu ye nam soro ye sai enam form enya asem ketua do ba no enya atransentika chiro bi do bi so kan chiro bi se Sompa Asem Mpe Nipa no ene dom de ba no eche pawu enya asem ketua ma me memo akwa aba oba pa bibia boko de o kasaden bia boko kasagum bia boko ya fra wo sei mame family inte ba fa odi tete mame ufri hin na bae ifi Accra na ufri bae ya makasa ne munye du wai yo esrewa se de be ya o manfo so ebete de wo ka no watema se yo ufri nkran na bae wakosem ne sen ya na de beda yen se yenkomoa yo me da wona wo tiefo na wo pampo ina se ma ko ma sam se ma me biwanum kakra twi no ewom se wonte bat kakra bi abeka na manfo bete de wo ka no why yo ese mem abusian mu a ese mema mi sat no ese mema mi tiase no ne yese bosum edi yechi nti me bra afa wo mu obra fa ahefo o mu bedi me bra echi bosum no ana yese o mu ye menu baako efa me ana m satam so na maware na me kunu busiafo se dabe o mu mpene so ma me yesa agimanu eso mo koye amane bi na o madani na je se bosum di wachi na wo de be den ana se ebi akom okay ebi wo ha ye motia me media ne ye motia nti be kuni dani ama me bra no aka me bra na sumuno aja me de se me ni me hwe nti ye se me bra sha ebo se wo man di me chi a obama wo madwan tuntum akokko tuntum and ntuma tuntum ene me bebre adum do enche bia ana me ma me wui ano na me bra no su wui de odi me di ni chi su wui ni yire wui eche se bosum na de su abutia ni ina na che se bosum na kunkum wo mo na mentimi nkyere se me yan obema mentimi nkobisa eche se mbaye no
ne hwi ye fie ne sombie wo me bra no moti ase na me mbom na me yare 25 years no nti na o mo nima adekro ena yeme nti adini yansa na echiri ana me ne me kuni ji aware adini be ye me bubugum na me dafom ana ware jai bai nti ware jai bai no ne satam krampo na me ma mi krampo yare na me mbra no mo yare na me mbom na me yare ni chini na ana o mo yina be wuyi nti me ma mi ba ne ye me nsa nti me bra no yina wuyi aja me didi me na me yare sa me jima me ye me sika me de me yina me tunton e pre me yare sa still me nye yare sa no e binu mo se ya adom ana fa me na me mpese me ye jima na me se na ye den ana nyame adom anfa se ye jima na wontimi ye na me se me njendi me gusu sori sa kakra na bi ntokwa ba sori na o me de asam to me na maja e bi wo ha sori a me beko sika o me bejiji no ne bia me ni bi o me kasa tie me aja na makotena se yare ni so e wo ma na mabubu e wo ma na masore e wo ma na mabubu den se na me hu se me kwa sore so for be frame e ka kire me se yare no enye yare na busumna ana ayede omo se omo di yare ni to me so sana be ya be chi omu nti amama jimba se emre bi ekodui na omo mama loto nama mi ncha mi kan na omo twa di mi ncha na me se me mpe mi nsum wo mo nti mi mpe wo musika nti da kro me da na jona omo ba be ka se nde ahia be ahun kire ba ba me super ampa eduane kra mpo mi siri di eni kra mpo ye didi matam wa area mewo ni na na me se mi nsum nyame na na be di wichi mi nsum mi nchi wo mu ane eye wuo kra mpo be gina nyame na ma wu na mi nsum wo mu eno na danse ya yare ne be ye mi tin na me mami me papa ni nua baba ko wo no akobisai so wo mantie se me yare na o mo se eyewo mo nti me hwa me dan num o mo na wo ma ba be draw wo mo hu nti me ba na ka me gi phone no ka me se o mo ncha na me fa mbra me suro ya no mo ba wo dem ho what ho na o mo di wo mo sa abubo edana me fra wo no ana me bompa se adechi ambeko no me bompa wo bompa no so yedidi na wo te wasum me te masum na o mo de wo mo sa e wo ma na o te edana papa akola bia mini akola bia mama yakoba ne sa ya na wo hu se motia no na aba ayesa na me jedi se wo ma na wo ma aba ya wo nsuro sana nyame no me nsuro omo me ginya me di ne nyame wutum no me nsuro omo bedua wo mo hu wadan no me mpa ne so sei ya ya bema utimi da won jan onda otaledam ne ye nsuo a se edan bi a ye cement ya nsuo to na ye no na miame nim se nsuo na ahwe na etoto danum sana o mokwa bisa na o se menhwa me mpa nso o mo na o mo bedua wo mo wo ho na ka me twa ba me suro ka na metina me no bia na bibinti na me ma me ba ni so etidie ba na wo mpa no so o mo ye de na wo mpa no so wo dan no mo chi dan ho taledano no odua oye bema ni tine na so ne half so atale ho na che so de ni mfonyina beta da o se mi sha ho na o ma na mo be ya aso so dia adi maame nti emua na nkasa no apart from yare a wo yade ye no
e de be pa no hu se omoye wa ama brabo no hu so me say me kai mo di the whole day mami ha enso yare mi sika me jima eto baby na me pe me koto kro duro awo ma na me hwede no o masile na ka me se ma hanga me a me wo me mba na ma ntime hwe wo mu wa suku yare ni se ni 27 years ni me sika yina shi ma to tom ne me ya nipa bia bebia ma finu na me ni me chisa na ye ntime ye ajiba ye sika no entuma ne neme de ma to bebia me di me tuto me wo bi enti eya sade sika ni na shi ma ntime hwa me ba eduane kura metime da 2 weeks nsuo kura po me nye bi nu yara o me ja me ye moje 8 years 2020 na Good Friday na me ni wuo ni ankwan hospital me kwa yesi me ni moja ba ko ni moja 2 wo so na wo nyare moja ni 2 me a good 8 years enye se e baka anena chabusuma acha anaketenkete mitime di mi tuma se na menko nipa ho biemu ma me sa moja na ne 2 na wo nyare na ususu se de na ma moja 2 na basa mire meni be bia efi echiri ana dansa yare no meni na mo siptisa ana o me se ya fa brot na ye me na taford pressa osa metu ho yina miti ma not mi hunu ya pai moja ma so yina moja timi funa amma ma brabo ma frim se me kai yare we di ade we be kuma ni me ase amma me kan ni pa ho bie phone krapa na me ba obidia na me ji ni me ji pese me di fepra eduane aye di eka egumiso nyese me koto na me ametu hon minim afidodo ma wi namda me kwanye no wa enso kada me so me kwaji ne mo we tonga babane ne mayare me koto eduro ne banum na menim se duro ni ya me di besi ho ma ba be se eduro Muti yana be se eduro abese eduro enti o se wo koto na ade abekon yade no oh me ko hospital that 5 million 4 million no be se eduro no oh ba se eduro da na nso ma be se eduro no se eduro na me ba be num ni de test na ahodi na de ye me hu na mo no ade che me numa me ntihwe ma me se si ano na che se wabusu ana ka wo nko ana o se me ya o abosa ngaso oh ai chama minisu kami kwa basa account kwa na wabusu ani account kwa ma me no fu kuro be na Oforisuo me fisibla kasagu microphone me fisibla sabila bosum wo fie ho ma me fie ho ewo ho bebre etese tama me bre afa enu na me ma me ni chiriba da mo wo no mo ku sa bosum no me kwa na me ka chira me braze dia wo sakan ma enu su na dia keka ho a wo kwasesa ne ye ntokwa no shi emfa shi ma bosum nye shi ese wan kasa krampo na me ka wo se wo nkwa asore wo besum wo mo
nti me nana no mu saa de no ɛwɔ hɔ ɛwɔ saa de no a agrada pae a ne nyinaa ɛwɔ hɔ nti me nkoa deɛ magya no bɛtu a mentimi sisi a yɛsɛ mansoma wɔ mu a me ba baako nsoma wɔ mu a ɛne ɛwɔ bɛku me mpa no ako me kam sɛ sɛi mansom mangye wɔ mu a emotia no wɔn bɛku ba no ako me mba ne bɛma ne yɛ fo me ma me hu ikyiri kwan a ka wa nyina ɛmba ɔbapa na ɛyɛ dan na wote ne sɛ motia ne sɛ wansom wɔ mu a ɔmbɛkum ɔba no ɔmo nso kasete sɛ nyame wo na wɔmfa w'ani nto fam a wobɛsom sɛ ɛyɛ nyame wo konkro motia no tie sɛ wo bra no ɛbosom anaa ne motia no nyinaa no ɔmo nyinaa na abɛdi w'akyi nana ɛbɛyɛ ne saa ɛyɛ asɛm o ntimi ma metwa me sisi a wate na nkɔmmɔ no ano ayɛ den papa 21st clinic ɛyɛ sciatica expert ɔdɔfo yɛnkɔ ne yɛnkɔtu sciatica yadeɛ no ase sciatica no na ɛso sisi ɛfawsirem wɔto ase hɔ nyinaa no yɛ ana ɛyɛ ɔyɛ paa ɛtwɛn ona kokom kosu na ase nyinaa no ɛyɛ 21st clinic kuto ɛna ɛbɛtumi aboa wo ntimu yadeɛ saa sciatica no ɛyɛ yie papa yɛde bibiduro ɛna tu sciatica yadeɛ no ase na 21st clinic ba yɛ no nam sciatica watumi etu ase dodo no aka dem opagya wo mu amomu kom nyuma so no abasobodie pii ɛna bibire mu a utwa bosompo koburu ni kurom a wagye na ne sayo no ntino ɔso betenani na wahwɛ Ghana for pa 15 branches ɛna ɛwɔ Ghana mu ha na wɔsɛmeka to sɛ yɛde bibire bia de free tunwa no kosu na ase 21st clinic so betu ase no de amawo laboratory ne scan ne mfidi ahodo pii ɔdɔfo wɔdo beto so na nyoma konkai de amawo kumase yɛhwa overseas wɔne alpha radio no ɛna bɛn ho ɔboase cancer quarters called junction ubu 21st clinic ɛwɔ Domi market ɛwɔ Klein 21st clinic ɛno so ubu hu no so yane grand attachment 21st clinic ɔsinye minie 0540 311 0540 na 21st clinic no na healing point ye wasade aba na healing point no se unya daje ebutu TV no ho na wo hwe bia orofo anyuma pi na abesua ade afirim healing point no aba no orofo nya asem ketwa na uyi yade ba kusi ho a na wo doso se yade no eba sei neyo enti symptoms ya obehunu bie no weni no ama na aboto eno ase woko 21st clinic ni asaw yade na asaw dwumadie we ekoso ewo Taiwan media platforms no nyina da Sompa Kumase Sompa 93.1 Sompa TV uko sunyane a no so Sompa ubenya bi ati ewo ho saa na nkranza so betimi ati ewo Taiwan TV nyina no edi atwagu ewo so kwasi ada bia no nsiampa mu kono Sompa mu na dwumadie we yede brebo ne dwada so no 9 bi mu no obesan ede amawo ewo Taiwan platforms nyina so dofo ma healing point empathy so ebebo apa mizo drink no ene 5G miza no edi atwagu wudwa so manager Daniel ewo ehwan oversee 21st clinic okwa ne dudrum ubenya bi ato saa na bawa supermarket so become supermarket abawa sister sewa anumanyi post office ubenya bi ato mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University abuakwa yankoni koto mizu yento 5G meza orofo yekona Sachi Enterprise asafo abinchi oni VIP car park no ene di enhwe ni mo 0246270221 yankoni koto bi kwa coach company limited wo poemantamu mizo drink 5G meza busu se cha ewo ho KF Kinju Enterprise opamangwa brusenim enom hotel oni no ene di enhwe ni mo so amheya yankoni kope mizo 5G meza ebebo epa 3 eba center odi 3 cook capsules coco master odi abadwa so orofo coco na pama efififi wani ase udware onam eyo hene koko ne dunya uja nan amaman uja nan muja firimu babema mamema yo no ekofom pa yekọ ne enkoto 3 cook capsules coco master ne fantu coco na ase tete orofo coco drobi o ha wono mu a wanhwe ye ubegu ho ni ma
ase wa hwe kura wontumi emfo kampo na wakɔ nyuma so na 3 eco capsules no de odofo wonom a baby abeso ko bia no wo ye normal utumi ekɔ kolina ke ba daniel ba misie ba apidan ken ko nikoto 3 eco capsules koko master ne fan 2 eco kwase 0546107107 0546107107 Liberty Conference asaduru obiem Liberty Ballroom de bia meka cho say Latin kasa e freedom enti ande na betumi agye ho sa wo gye ho de a na Liberty Conference ho ene nkonua nyine kwakɔ paapai orofo yekɔbɔ mpaye ne nimpa ye ne no mpaye o ma hene ye dubuache awiye brem kropo twediampon wa che na adwuma tadiem the S blessing na sabre yekɔ ne akɔ gye no Liberty Conference na se Genesis 48 verses 4 orofo kokenka ho nyakopon ensanche ne eye adwuma pa Mama Joyce Aboagye obeto nyom ahwohwo kropo twediampon emoji ye nyom tuni sa na Minister Kwame Jedu baba beto nyom amanyame ye nyame na ne maso aye ne ma 13 April memne de di animu ya na nyankopon animu nyam ebedadie na anika seme wom ne se o ma hne ye dubuache oni nyankopon kodi nkomo ewo Israel baye no we any Liberty Conference ya wodem pipe no ebegyinam orofo no nsia pepepepe wan kontem unya baby enter Jubilee Park no e Prempa Assembly Hall nche Zongo Police Station wono yenko na yenko bompa ye o se come and be blessed oh glory hallelujah Liberty Conference and I make for nam dia ma abe herbal clinic Dr. Sompa Dr. Asagro the sickle cells doctor orofo sickle cells na ye fuse ye nipa no wuo no orofo sabre de atwam ma mi abe nya na no drupa nam tatahwe na ye bibidro na nyakopon de adom no ma mi enim haban ne haban so enim no koye brantuom na ekofa no we nyina ba na ni wabenoa na mafo so faso diabetes hepatitis and nemsa yade hoeing heart na fibroid no kura de o de druma wana enane the sickle cells doctor ma mi abi na me kanfo nam de ama na ni kasem ne se onni na yadefo ni na bompa ye ansa na o de dru no asan de ama mo tana so apata pa new site ho na be herbal clinic ho rofo yenko ni ko gidu pani bi ni enfantu yade ase 0243345392 0243345392 abe herbal clinic na me kanfo na me de ama na nwumre yekɔ ni ko tu yade ase na beboa yi papa eya asem wo wiase e ba ye o eya asem pa o na motia ebinum so de ye se tam ebinum so de ye adwuma nya sika o ne ma me de o se debi ontumi ne omo nante emo so se ne anante aso be me na hinyam eno mo fo nyine om de abeta ne dan mo tam osom timbe nya kama de bi wone mpaso na je se dan ne ekwa bi so omone no nativo we kura ye kan wa wo anim we mo daim omone ne nam utwum tan omone ne nam eduru ba bi na se wo kofena mu ombe yi no na ho kyerɛ de wa hwe ye omunyi mfine so da bia da maame sabre no motia no o maame tiase no ono no na moa no odo mu ye adwuma ana se ye den na motia no mo akasa ebedi mo chi saa me tiase ne ye hu hwi me papa tiase ye hu nti me papa eduru baby na me bra tu kwan ba komanse ha oba no so kodo kwaem na baby odo no ne nsuo wum na okodo ya sika akotwa danche adanche no ye kokko nti okun ano odibai no kura eyi ababa ano di bai no me de diameti menene mbo nkombo ano ka nti ahona na akoyete se ade no starte na ye ne basa na me papa wa hondi na me papa ya hwehwe na ye se efuri ye mami ne mami chi oni chi ne egrusi ana o mamba enso me mami so na me mami ensu momo me bra fa o munu krampo endu 5 years na me mami di wu me papa wu yi krampo na onya mfa wo me ye ejima krampo me mami me papa wu ni chiro no di wo me ye enche na me mami di wu ansana started
abusia ana omu nyina de ko nti me nim se eno bibio na die mani hui na meti ase no me nkofa wo mo omoye japade ya die eyi nipa yie ya ka yie omo yie nti fa wo mo nkwa bebia no me so mempe wo mo ntimi nji wo mo memba bia ntimi nsumu wo enim wo mo oma mo ye be ma nime nanti krampo ofa ode wo mo ye de na me am ye obai me kwa hono nche kwa bi me kwanye sika wa me akokọ ne panchi ni sa na me kwanye no wa me ameti ho krampo ma wie kokọ ana me di ma wo mo di wo mo pe ana wo mo be ma wa akoto ante me ma mo ya se wo foka ba Kumasi frin kran ba no uhu sign bi se omodi wachi obetena ha kwa no awia nyina no wahu se omo wonjan me hu na last week na me fra wo mo no we no ma yese me ba ha o me yese me kwhwe obi na me Kumasi kosi a na ma tuaso ante me mbompa yembo bibie din se BBC ene de ewo mitrim ana me kuma mo ana me dinam na so wo mo hunsu a me de me ni ya ba krap ka nyame kaka be ye bibi nso nyame yi efiri ma mo wo gidie bi se motia no mo ne kum onua no me de me wo gidi sa omo ofomo mo ana wow sana me we wo sumo mo koduru bebi a ani brewom ana etitiri ba wo ho a wo di sika ni bre a ometime ku mama ade na on person wo no be ya adwuma because bebi a waduro nam se on person ba wo mo me ni mo mo ana me ni mo mo amaniye ana me ni mo mo nsu ani katia omo mo nya wo mo na bo me se wa hunu se omo ba dem ho no o kasa kombete omo na be kire kwan no ade na amfo mo nya adwuma na ka ho ntow na be me kura mpo ne first no me tibuedem na me ti sent bia me timi enye enya ene bi oyen na me de piti dam sisi a omo ba me BBC kura mpo me ntihwe bio so o peti oyen ko omo ba minti cent ni biom o ma si ma minti cent bibi to mo ba unte amoba ya na ehwampa o za omoba na omokura wo menem anasa omoba ene bia omotimi ye bibi na wote cent foforo aweden ehwam me so me ta tie broad ni TV say wote dem na wote cent say na aba wo dem no ya otedwoton kaso me jotne dia meti enso wo na ko bi pedwoto pa ba me ada na fo mu nya adwuma na honto ahonto wa bradisim akwanji wa bradim omani kwanji na omani ahonto omaya dadafo omo ba wone omo be ye won ye abonsam amfa ne menche ujina ne odiwo huwa odiwo firi suru bafoma no wase sana odada mebra ebesen me mpese mechi so be nesa oba panti emwa no eba ye nti na okunu gya wana adewe enu se adini se ase wa me klabra me na me papa na amfa neni entufo amfa neni entufo de ma me kanu adinu me sore me ware a obi na usi me pe ware me be wa obehu da krobe ka se me ware obi me mpe obi
Sane koye. Koye Mr. Bedu. 2 yare ye na ukuja hoko ya na. Adinti. Yare ne mo aya se ono ana kamedi meni to no so se ono na di yare ne to me. Emra mene ne wo ha me ye ejima sika wo no. Meko ejima ba no na me hu se moko waya moko. Nessa habo on se bo bi wo emiamu a yekusu odi ne to okoyiyi wo ma no wodi fra moko ne be gumi table so me nema ne so me kaka na me bisam panyimfo o mo mpesa o mo be kire me nti me di mini sua no ono kan ho amma saade wetimi me kanya ono ne dia na ka motie no ka o mo nya kwan ba me ho ejese atam no na ma gina nyame asori me kwa asori ya me gina pa awan pa bom ana me be ye prayer warriors leader awa asori dem enti na me ho different omo ba na omo kasa me no omo me nim na nyame kasa na me da sumsu a me ho na omo kan say eno na omo di yes say nyame na efre me no echire na omo be fre na me we me kunu ne kan ho say ono na say ase no obo me hu ban say me nye awaregya ne ba ne so no akodane omo e de ba me so say dia omo pe omo mbra mbaye ono ana me di mani bre ana me su ane pa say ono kan ho ni ne maka ho ana ne metu hasi mamenti hen wako anase mutia no ubompa yina akura chi nyina so mo saraba me nene dia ma sore me wo hoy me kwa ma sore ya menim se ma sore wo jidi no wo enema nyame mpe na wo nim se ade we nya na wo nya wo jidi a wo bompa ya nyame tie da me so me ya basa otimansia ejima no so na ekoso me sanye di me boabo nkrofo obi owoni bi ana obi otifie metime frɛ no o ejima we bra me kwa na mato ne se koton ne se obenya ne se ne kira se nyame die de mechi mam se so pese ye de ma me dia yina se me hia mombo ase mombo me na de so we me ntimi na wo mo nante me mbam so na wo mo ntimi nante na omo frima na me nya me yaresa pia water ana obi chance krampa na metimi kotwitwa be didi ti so pese mo tia na sai free wachi mo nko ma so ho dabe okay wa asem tia wa free nkran ban no ya asem omna samwa Ovoshu enche tifo ni reform hwe na omuti asem we begide obi abeti ma che na dwen ma media no aye 50-50 onko adwo ana so onko ata megide se wan we ya sa asem we no ye koso no mokoka de oto no bia wonte wase na de o hwe no so wonte wase enso kwa bi so no ma me utie ne nsem na areho akoya nkonam nyame kra na de okan de ese wote ase wo ade na edafie ni nwan mo kofa bae no mawuko ana akoka no na sesa na te de na ajapade wo fie no sese mote no mo ba ajapade obi ajapade kase pa wo ya wo de meki tise de na wo kase mote na mo bi emeki ana ma me ni situation wo mo no me gidi yese wa fa nyame nti osusu se mote na bana kwa mo no shumne shen eni twaka nti ompe na wa so da de na mote aba no no abedro na statue de ne picture be so na tese okunu picture aso awale na oyire wa horo picture no da nti no ono omote pa na mote asem na ye ka no ovoso am se ye adwuma ya cheka kra sa nsem ya keka bia omo ba wa kwan na wa nya powerful obi a wa ben pa obetimde na chiwade aka wo mo a oboa omo wa chiwade de ka omo a
ebi edem mo kura no mo si obi ewo na de na wo kanum wo sa maami o si wo twantro se o ba no ka cho se wo twa mo twantro ma se mo ko twantro be bia na bi o mo nim buti akura no mo kan wa wo nim de me person kan me kan nyane se wo ka asem bi ebusa maami ewu de eno ne nipa de etwa nipa wa brabo twa to kura ewom se me ne maami de anka setere na motia ne mete no anka me nyo mo bone na anka me pupu meti e wo kwan bi so na mom aboadoa se fidie yi na ompere na emu amia fidie yi no gina fa akosa no de ne na no afa ho saa na emu abie ne wa yi ne ti no ko se wo kan asem bi se motia ne maami di agro obeku ni menyo obehye na se kakra na aka ne menyo obehye o mase oba setra ozo wose we ya meme na hia o sa hia no maami edu mebi no akoso adurare se me pese me kume ho ofoso edu mebi na wa ho kirem na hwe akono de ho se edu mebi nipa wo ye fasting ana aduane akono efa so pa so hwe bonza monye o da obefa urade petama wo wiase no oba na wo mpe ope na wo mpe no wo fa urade anu abo akwam enim amsa yi wa lumba makwaku wa experience is what experience be that na doctor yi keke bi so ha wo so ni tie bi happen pen da obefa urade no oba na wo wiase ope na wo mpe oda wo fa urade anu abepe wo mami ombetete na mami but of course me dem tia dia ya kanya maami afa urade but edu me be no anwe na ntia urade ase wo se wo mpe ma urade gime stay ha no mo ha no e wo kwa bi so na dampa so na ga me susu se yesi se buhua ni ba fia ye de to na kosua na tokoko ene ye de pam no kakra se so mama won ne se nyame ampata wan ro bekunu mo wakun ba yes o mu kunom do ba da se na me dan ka me susu se ya maame pa beka a kire ni mmum se obeye moa no anase sa motie ayakayaka de ko na me mprene ade de onto ne bo o ko en biso o mu ba na se trapa o we make obi bonansa no tifie ye minya no mabo ame do nya ya mpe do pe so nya samro obi tifie wo pesa honhumi na seven pray wo boa no kwakwa so mo brain scan so mpe no to number nyina ama me wadaruma amotanse bi wo a no munya na ya bonsanfo so ba so obekun wo ne mo ya na de ho ato se saman bi so se ade ya se saman pa o na saman bone wo me boa saman bi so se ade na motia bi so ba se oba onu beta no wa boa wo but still but maso munya me o kwan bi so asofufu bebre ye sabe wo mu hye nkom ni ade bebre eno ma hyehyase bebre nanka me de se wo bekwa mane wem ma me hwe kwa mo do fa so uhini mu nya timi firi moja sabe wo menche se sabe kokoso nenso safety first ofosu safety first o se bibi wo na de a kire madwen wo maami hu kakra ne se wo so mo timi request ade a esese because mo te oba wa wono na ekire wo nenso ya na edu mebi o mo na ma sika kire wo kwan a wo benya sika de aye saade no so no beto mo no beto na kama pa uno beto mo no beto na kama so be ha mo so be ha ma me nyam so mo so no sabe keye kan ana odi abeto dwade nenso ebi ase obi wa kwankire bi a obetimi di aboa na achiwade bi ebetimi di aka mama mi ade ne ho a je de no so wa ye tro challenge kwada form nemum metu ma me fo sei onyo mo kakai no man kokun anya o ma ho ana wanhye o manase onto ne bo boko se bibi na sabe mpre o mo se kotobra wo so no mo kasa se munim se minisika se se akoka buju aka ngun a ena ofoso ko buja e dan wa rewo because mami na se ma homte eno ma wa fam na nkese ni wuo nenso won kwanti wate wo timida ka me susu se ofoso ya mami onya botre na asete na no mo ne te no se nye wu asem sesi ade a onya botre
me de men kan to se kwayo mu kakai no cha na akosole a ye so ba ha ne pam se ye ka to se kwayo mu kakai da bi onto ne bo na sabe sesafo ni awurade ekwan a obi be fa so anase obi a onim de be fa so apamo mo anachiwade no ade bi e wo wiase bia wa na kwanche ne nachiwade e wo wiase na enuru ya na onim hu ayi akwan a obre ebi na maame ya ni obi akom timi fa no eso wonpe yesi enko pa chire ampa sika wo etimi ko pa chire wade no se sika ni wode a wo be hwa na watia sidwom no wa chabe wa pantoma wo be kwa wo be busa no yesi akom na fa no so wonpe na o man timi anya sika enko pa chire e na abo na dam eno mom de na nka wo tra ho ko wakom e na wo ma hwe omo a ka e beta dan so be bodam ana wo be wu me dem advise me maami on kana kuma no ma na renwo on fa ne ho nom ye o de aba ba kana sama ye ni hu djuma ma no na mo me advise o se koye sabi motia ni kai no chango mu nkoku no ma enso ma se tobo nya botre pa na wa ri asofu bia obekọ no so obetimi no wono de ehase ne nya asem ketwa me ka me mo e ofie no ha sofu bi ya ye me di na chi ne ko konfo no go wawu ye ko ya se briefcase ye kuta ye ko no ni su ma she no ko nya radio bi so e no cassette ya konfo no e ba se sa wa cassette ya me jem bosom mi di akire bi na mi di akire ko ye me ka ni pa be hu sa konfo ko me jem bosom se wa cassette ya me wo de me bosom so na e de aye yetam enti me jem bosom ye be briefcase ni mu a bosom du fa pa na gugu ayi mu briefcase ni ti e be se mami me dia ma advice ne say onya botre wo de abedan ye hwe kwa ebe fa so na se bibusuo ni be fie de tonu kosua ne pam no maneko na onya botre because one no mo de ama no ofo so metranka nche mami se o kwa mo timi nya wi na mami kwada se me no ansole ame na meko no edu onya botre se do mo so mo no beka bia no se mi ramate aboko kwasachi wo so de ne kwasa pe den nkyere ne hwe de wanimu na sese mprepre de wo ye na dwen se bomba oba ha wo mo a omo so be na aka de pa itofo so me de masem nya no ye ma monka na kuma na re wo na wodi no wodi na re ho se samre aka ono nko a ne ne ma senke bianka wo bi wo fia obetima sorry ne wotua na mo aka ne ho a sese ye beko bi enko no kwa de ye ka nyina kwa sika sam oni sika so obi kura so obebo no kwa na Ghana ho na ye ade che obi so obebo nanso ye bie kwa to ho ya na sa no ma na de bie ka sa semui so obi so obetima hwa ne se ma mi de ne ho a wokura no abie kwa nya to ha ma okay eti abase ya ma mi nya boto no na komanto ne yam ne wanhwe yi a enye omu na ebeku no arehu a hye ne so ene de adwe a wo dwe no ahwe no kura na de ebeku na firi wiase nanso onya nwui mo ba mo ta ombeku na nkomaku dada na mmom omo de sika ba maame ade na wonye fanto bibi ni anya bone kwa so maame na we kwako obi buafu loto number na maame ne yen sa no e kwa obi afa so hwe maame ka se mbikire wo bi ho ma every bible tetete ne nsam na e wo bible me ne mpanifo ma betwa mu kono e kwa bi so no se bi so wo kum ni pasa awo a che no ba ye po maame yi ohia dokoro e no ma ba se jabai ko twa na se ye ma osika wo se mempe wo so wonya wo mo bone o no na akofo mo ba yo mo nti jawa se manyame so mo di sika ba je nya wo na uchi ko peye obo so na ma ye na mi sabe mpredwa se ma me ka sem cho o ma mi untie lota se ma o ke na Ghana ni pe ko be ko mi sem jam nyene ma bet ni adadi na o mo twa isa sem ketwa hwe ovosu me no nam yi edu me bi nanam na onya sika botre se edaba bi na fa ye ni nyina na e de ko police station ovosu ebu anyankopon na mo oto hu me na me ka kira wo nyankopon kwan ofasu hye wo bia wo wiase na me na mo oto hu ti ma me yi enya wo na ochinchiri ko pe motia ne betisi wu dem wo mo na ba ye nto aso wo de sumunya me awrade na nenim e kwa obefasu obeyi wafrim ne mom se ode areho ne ade wo ma wo ne wanhwe ya meku na wabada mo no ade meku akun ma wo firi uma okun na okun ba ko na mienu na ka obesa ko mo etimi da me ne maami kasa sase me maami sam maami na ka meka sam maami ye no mo ntra nye hwede nyankopɔ bɛyɛ menyam nam kɔfɔ mo baaye
na so duemra. Okay, brukutu ya bema nso so ani brukutu akakadu na yimu ma se tenkom yenko pebi na yemfa enkoye ya ponto ya bedinto ne yiyo no brukutu bebo apa orofo mu brutwa brukutu no kire se onu mamu da moton fa munum na ekose yo twitwa bi ne bobobi utimi tibidi enya asem keto akra baby a pabu bi obi a no twam ho na se ope brukutu no bi aka chom 1 tot 2 tot ene bottle na auto sacha de ni bi a ebebo pa na nyoma akonkan orofo brukutu no unifie du nwotwe afo asem koso oba pemfo enzo enum brukutu bi Food and Drug Authority what the stamp ne zudimayam ama brukutu edi him Ghana fo ina gia tuma ye tonton bema nso ye brukutu na mekamfo na media ma na ope bi atode a na 0246620294 lo 244620294 ni dudum upebi ato akoton ateso mfa so a no afra homa mebobo ye bebo apa ya kwantu sem nyina no express group ye fa koda no hefa na peso ko Canada UK ana say US ana Australia hefa Germany ana Italy ana express group rebetu abo me ko juzika ni wakwanchen o na chira wasa baba be ka Oforisuo bema ye obi agimisika connection ma bi sa no view medical card ye ya chira onipa ba express group na mekanfo na me dia ma so ukosua de anakwa wala tuasa obroni krom ni nyina ye express group manefa anko na nyoma entwetia kama pa Kumasi Accra tema isle gonta kwa di sunya tamale bibie ni obehu express group wo ho na nyoma akonkai wakontu sem no fakodano 0249 000448 0249 000448 express group na mekanfo na mdia mawo azigbilibo sonkalu kagoka awo firi beni eye togbe ahabai keke orofo sunsumo nsempa de eye togbe ahabai keke eye togbe ahabai keke orofo yenko togbe ho na de bi adani konu adaye so na yesunsum wiase no orofo obeyi no apa amafa hodi no oje ayodia enya asem ketwa orofo eduru babia edwo koto kwalebu konfa no che asu Peter kese bu mi nu de na na chese wa hu anu wo hot pa de a na ne kofi ko hu no eno so ni yiwa susum ya de etogwa haba keke ene so de wani achirim ho orofo Kumasi ejoso fijaza kwantepo no so no fa hospital junction na obehu togbe haba keke ukoye o maami yi a opage yi ndudu ukoba ye no onyoma nyina started drop togbe haba keke se bra ne fa ne damfo na nyoma enkonkai emfa emma 0244484747 0244484747 and now 0244506620 0244506620 and now 0244506032 0244506032 azigbilibo sonkalu kagoka from Beni togbe habai keke wono no orofo yeko na de bia adani sunsum sem adaye so yira no habai keke bete afuru so amanyoma akonkai kama the nations uncle obozo ba ma Ewrade nshiro nipa bia wotie na onye obi akese me am papa difo na yabo awemfo ba bebi obi Ewrade nyankopon onshira no na onshira no ofa ase Jennifer one na na amanso obozo maami nkomo ede awre ho na asefem so maami ono ale peni hia na hia no nti da bia me kan se onipa bi su se su na onya mmobo Ewrade a obo wiase nyina na tumi nyina ye ne dia so ono nko ana ye nsom no so ono ne bo sika eno obo hia ene Ewrade na bo niema wo wiase nyina ne mu ahonhom nyina enti se wo nim nyame ani nyame na nante ampade a eni nyame ne twene ho da be na moti anya akwan take place ade ne si wo no nyame ne ntema wama emuanti ayi kwan so omumra mesra katachi edi wachi se enumero na ade aba ne yeka binti ya na adwobrɛw na masere mosi ne onu anu makeka ho nyina so mombo nto omuyam ayedi ngomo ni bi una apejade aba sangofu echuzu so mpe wasema una woka otie nyom tete wonjan omni baabi ko no abeka akire se me dede omna me firi se ona sere se wusi waji atum na ne wafumfunso ka bo mbebu anadwinka be pa ba na ombezo mo ye niema woni be kantina o ye niema tete sa omugya wo pede ma wono
nti aboro so na se ho ye omahia no de abufu no kɔ abusuane so no wadi won bɔne maame pɔ mfansa ba bi ensu nka no nya menyintum famfie miensa meka na knife mo bekum ne maama obɛyɛ mɔbɔ sɛ yintim wo mo yɛ saa ne sɛ wo omuhia wo nti yenku yekum ne ɛbɛn no wate yaw sɛ bɛyɛ bɛ mo ani aba ho so sɛ ɛwɔ sɛ me ne wo mo nante nti o mo kye wo hia na o ma sɛ ne ɛma ɛbɛn wo to kɔ da condition ni ma one day obɛgye atom sɛ mɛyɛ ɛno so ɛba saa akɔgye tuma o mo ma ne chance na o ma mo adi yie because o mo nim sɛ wo yɛ yie a wa agye ne bɛ sɛ achim to o mo hwɛ wo chance ɛba sɛ de brɛ o abraba a yɛ bɔ no nim sɛ bible ne yɛn kan yi o sɛ nyame ne yɛn te na se o wo kan ne pia na wo yɛ asɛ bonsam nyame ayɛ wadom mpanimfo aba wo so ɛna ɔmo srɛ sɛ de number yitwa dane abraba wo se mempɛ me wo mpaebɔ me peloto rof wo koi na watwi ɔmo bɛma obi frofo zo foma na mimi ntwa wae na mde mpiska ɛbɛba nso ɔmo de bɛma na watwi mo fozo gye na wo number onye so amenye number ne hia me ye titikuro masum nyame ye twa American lottery ne edi ane akoda ase wo nyame aso fie wada adwene nya wo dia nyame na na bɔ adwene no na adwene na ka akire se ana picture bia bɛda wo se number we ni number we wo ka bo ma wa na okura osika ebi bɛda so afa wo se no de mempe ba wo ton meko wo dwom no wo ko fa meko ni 10 cedi wo dobro no de ye 5 cedi nyelo tokuro no a wo ton no 10 cedi wo ton ye no nya 20 cedi nyelo to no a eno obi so de 10 cedi akotwa ma mienu eno odi no adi 20 million nyelo tokuro no a abrabɔ na yɛ bɔ yɛ de ne bi yi ahoa no wɔ Kristo sum a medwene ho amente ase ade a Kristo si wɔ hia no sɛ dɔ yɔnko sɛ wo wɔ se da no mɛse wo sɛ firimi so kɔ wa wanya ne yɛtene wanka njo sɛ da no mɛse wo sɛ firimi so kɔ bi kɔ wokɔ presby wokɔ wuromai na atebosom dem na wo loto aso dem na wɔ se wo a wanya ne yɛma ɛtene mpanimfoɔ ne ba wo so a wo wobɛtim de adi nokora ma Awurade ani agye ho we no nye bibi hu bia obi sum motia mpacho obi yale ye fiefo na aye no ene wo kwa ko wo ba watete haban ama ne ho atɔ no obi nso ye sɔfo ɔkɔ wagye ne ho sika nyina ansa ama ne ho antɔ ma me na wu wone no ho na ye nyamedwuma ntu kan Bible no sɛ na woti nyamedwuma ase nyame ne kure bɔ ne di wone hwan abɔfo no mo sɛ bɔ mo so mo hwehwɛ nkɔm kyerɛm na mo ani gye no mo yɛ abɔfo ba mo firi he wo mo ban ne sɛ na mo tie nyame ne obobɔ so nyina ye nim meno to okodwoma na ma okondo pa adwene o pa bonkon ya mamu ayehwam adwene nso gu nsuom ahonhom ehwe nsuo nso ne efro mu muotia yi nso da ye nkwan a omonam ne bi frafra ye nkwan no yesu ye nim Kristo ma ye nam foforo ne yenhwe ye nya modia ne nam mo ne enko ye nim papa na yesu ne yempa kwan bi mfa so nte ye papa no ase yesa o che ye mu bia de a ebesa ye problem bebre misi wiase we ya tim na ye honhom na e control wiase we na honhom ne hwan kusa na ate wombone ase eno aso ahunu obi oyɛ bɔne saa na ese wiase ye tete ne maze o ye hunu so obi ye ade bi no de ye bɔne a oyɛ nipa bɔne ni ɛna ne oyɛ papa ye nipa papa saa na abɔfo nso te ne wodi bɔne oyɛ bɔne ne oyɛ papa oyɛ papa awurade so timi suma abɔfo oyɛ papa ma ne ko ye obi bɔne ntia no saa mra obɛyɛ modia ana di modia nse ne ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛ ye na ye hunu ne sɛ ɛyɛ bibi foforo bi a esi ba bi a enni ntiase bi me peti chins pa se nipa ne mbetno na me musa questions bi sofo no bɔ mpa ye no a wɔse adom ba me so adom ba me so abɔfo aba me so bɔfo ne yɛfrɛ ne sɛ wɔyɛ bɔfo bɛn odi ne dwuma sɛn hwan na bɔ sa abɔfo no ɛhe na abɔfo no kora wɔte no ɔba wo so ɛso yɛgyidi wɔhyɛ yɛn nkɔm yɛgyitum but we deɛ yatese yesi obi akura modia oyɛ komfo Bible so say akomunye bado kan Bible so na aka cho say meme awurade me mama honhom bone ko ha so na David akoto dwom na sa honhom na firi ne so sa honhom bone awurade kan omo wo he omo te he omo dwumadie ne say edi so unim Kristo na ne nyina mu Kristo atima yiwa mama Satan yemfa say Satan an motia aba wo so dia den na ne wo Kristo no kura so question wo ho yemusa asem no asekere ne say na de ban ne say obra munyo omu na akunu o sedi ye ni abofo na ma ye nim na ye nyina ye wuwi obi asum nyame TV Joshua wawu ye tie na onye modia na ode ye aduma e de na TV Joshua wu ye ndozo enko kase na abofo na ekunu no minuti kromo ya mi am wo fase praku mandota wo wu ye ba ku ya no abrepo junction kwa mu ye okatatia river wo wu ye no omo so omo nim nyame nti omo de abofo na nam nti omo so ye mfa nhye so omo abofo na ekun omo na emoti ade ba ne se wono nam wahu so ye no kwafo entro ba umu obekun ato akone go bedi obi ani wo brada no onye no kwafo ndi no mu pia no
omo ano ye odi ye niam de bo omo nyina so na nye atitirafo di mamo ahode aduro kokontokwa sansem hundi ne epira ano no adoye ni wa fo muntimi no nante ana o mawridi anwuzo wa akomapa ne yekum omo nyina ne yagya wom wo so to odi enkomofoforo kora ato anansem foforo etima me sole kopa bibi foforo ye beboa wo kra nyesa sese okemi musa wo wentima anya antuma afanya aduma wawu odi ye aduma nzo wawu bajo ni nyina nyanya me krona na okwagoji ndu kwa onkomodie ni sei dia na okwaje sei nyame no unam abrabom na wo bobra di nokure ade bi abefa so de ye aduma ma nokure die mna ho obeku akọ anim no kasengofu bebire gukuro mo yare omo pa yaresa nese nam omo so nese sa ankofo benya yaresa uye nyame djuma na aye bonzam aduma say na unim ze mo diate kwotena fie buza ho questions a edie enti na ma hu so mo ye nipa bone ni tuntimi na omo nante yate ase omo ni ho ise de onyame adom na aka sa aba so na aba so na no so die na ba me yahunu se no de eye papa na enye papa de ade a abrabo na ane wo ni ono nam bi adi nokore that's it ni ono nam bi adi nokore Kristo adom ba wo so na se oso uni nokore sila unim nyame no no ana akonya ho foforo bi firi baabi na uni nokore unim nyame no no it is also unim Kristo di ade a wo de nam bi adi nokore wom eno ni abrabo waseda no meso so wa anya ne etene tene na awurade hwehwe ti tene ne se sa adom no ba wo so na modia ne ba wo so a obi yare no obeduru wo no oni kapra hunu ni mobo wo akokọ akumbi bu sa akire ma no ye ma ne wonto no onya asomdie nko wo trase na okase ma me we manhia no anka mawu a eno na awurade hwehwe firi wo na no sofo no wa adom ankasa no omukọ no wo wagye kakra sa akura omo ono awantima sa hwe yare fo no amena wu ato akone entifa so be na wo sa sofo ye a wo ne na ase abompa ofiri se nyame te wo so no menjiro obi akire bone na awurade asem nim ewom bible ne ka se mede ma binum abebuom enam de ma binum se omo nte ase ndi ye mu bi awurade de ama ye nte ase me yedi nkomo abebuofo ne de agyinye because onim ba bia wo firi ba timi de anam ye okay me obi ba ye me pa obi ba ka jo se ne bible kora ne me zi woda ko na wo firi ba bi na ba bo oni nte ase na me ka no ya abebuom nipa ene ye de ama me nte ase timi nkomo nye ne de enkosi da obeti ase ansa omo na omo na provide upa akwesesi akwaji tumso no mbenante ubeda asondaye omema loto ombe solo mbe uzo niska obeda ompaso no mdiska ye di chaloto na beto obepepe yeni eyenoa wakotwa obedura nimne na abo bozo ma be ka agu asom se koto prot we ye ode ebezi esi ye dan sika ne baso prot pepepe nsesa na so eno na ukọ na akwati bi se okodidi aso koto prot ombe ku ato akene nukure ni wumu ejini pa wo mpe no krompo mo nante because karabule wo wafan tinu ntimi top k moti abane so top k de minfi me kwa asole me bompe omunyi mfiri me so asofu mpanifo adi ni ziga okrom a me am wo fa top k samene no friend top she na ehye na asofo na manziga hye ma moti na firi ni so obi anu otimi umma no nte wayiri besi da obeba no matwa no nte wayiri na firi mu obi na wo ka se waduru ombetwe upa wo kotopo yi so ba no mawu ne se nya omo peso mbezo wu a ade nche no maka butu una ohomra na nsi wo upa mo bi nche osikase fato omba betam ne yedi wani keke ombeso wani ba ho so enti abrabo na ye bo no nkobo mpa ye bi ansra ho mfiri baabi onipa wo tie mi afi wo kotusu man na mi bo ne kokose onye wona awurade de wo fa enko ono de meka agye nze nye wadwuma no menko ba wa wotu ba bi bo mpa ye na awurade di we abedue oso de onim reason onam so koye bibi foforo wo baabi e bebo ono anahenie etime metrase ne mane obi ka ne awo kan sofu bi pa asere opa ko obi a wa bin wo pa obegye afa obegye nwa mane ya no ono agye no wo wati ko so enso ye de obewu asam ka yefasa bi enso nka ye frɛ obi sese obeka so wo na tiwade wo de beka wampa wo de ka wo ma wo nche bi be no nche so muntimi nyawo etesame na mafa adamfo doctor ye madamfo enam se me mpana asem biom me ya dia o ma me nche biom ametima ye doctor ma me nche biom ba doctor so obom dia woni fie na mafom na omom dia doctor so obe ha me wa brabo betima nante nlo so akọ ade atete ma brabo eti omo de ometima firi wo nche bo omo nya omo dwumadie do ometima ye ne ma atia wa afesa amre so fo no ma biemo ni oye mo omo san no ma bua wo biemo se de to ama me ne se wa fa nyame modia ne ma bi oyare ne ho mfa no ye se ma me na wu fa so be ne ba so wona abo modia nya onyame no a de de na wo no de ubesue wo so yenim se no kura bi wo nim yenim so wo ahumobro ubetimi ya ye kokoye adwuma gase ne wafutu abehia ne ano no wo pa sa afutu we ho wo be ka kire me se me ka kire wo
Nanga to de o ma kom de wo sei. Woni mpanimfo we nam se kom de wo. Na nyom ne mankofo de nkokọ ba mani bufie no. Nyom ne mankofo de mponche ba mani bufie no. Na sabe ya nananom ahemfo tete aba anwa so no. Sabe nya amamere ne ade na omde to nya adwuma koro no a. Nyame bo bibi e fra na asase no. E woni mpata de. Mimi ni hunim de osofo ni hunim de. Duodi ja ahemfo ne mo anka adwuma we ya mo de yi. Na asase na timi no wadi nkomo se bibi se yesi wa asase ne so nkoye munko ya amane yesi. Wodi ye no no. Nti obi a wo ba bi awurade de ne fa. No kuredie ne hia wom. Eduma me mentena ya ni mu nya na maginya me adi na se de me do nya me ni ndi ma ne nya se ase ye tu vo nimre de ye firi nya me ati akoda ne abonzamfo no kura asem ne ye ka kire wo no bo wura de mpa ye no mbie hunhum ani waso nkire ne hunu se wiase na yete no e too spiritual wan tiase ahunu ba bi se wura obi di kosua ba akopɛ betete life ise yare kitwa be ba so ya wa ye mobo ujeje ma mobo ne wo ba wasusa wani aye ko na me wura ho ma ne ama me wura ho am wanumre se wo so wadi awurade agiaje abomba ya che na wonte ne ma bi didi ze ya se no ya na ya me kra ya anumre ya sofo aso aye etiemi obi tuo de bɔ ne sa no di ga na kwa we kura ya na onyansam ni fi o munim no kura na nka nkire wo edimasre wani die mu a wo ko ni ho aka dia pe obi o wo nanim no akoda nse sense na wo fie afa no atiti jeans no eduo mo na kese obehunu omo ani ato omo asem ikomo aba ne de ma menka no krenje undimi nya hwensan omo da undimi nya hwensan sa ampanifo ye di wajida otetu no mo wonte yo wafa na agoro na hamanim za am tetu njom wiam no na eko ye simu akọ asa ahwa wa de wakọ dudu mo ba mo ka ni nyankwanhia wo nkonka be pie omdo ma de be kọ ba na wo de wa san ya be san nkofo omo mfa za ohun ahinsu ntu ba furo ko mekum dodo ni ya jawo nkwa na wo ko e ba sa wo ye nipa aburo e wona na awurade ko busa akwahyen no because wona mo so ama nkofo ebidadi awu edimase woni die gu asa menka se koye ne amemeka but in just me wo wi ase ba ko no mabie so akire no edu pa ko tu ho na mo be boaw o pa atokune untimi mfa ni kan na ntia asase e nam so kwa da awurade se unfimpo free di pema wonwo okotintia kwa wi so sa aba back be di ni djuma edi hunu ni abaye manokura nkan abrabo ho na so obeje o matum no ma nantia omope moti ai se nipa ye na mo ye dinamo ka mo amo na me yem hyehye me mamo gongobo bi watimi di wie kura nya problem omo so obo ade ma mpanimfo ne omo ya abakan odi asem na se said you order ne be nante sa na ono nante opesa bone na odi ni dia obedi igoni so wa atem wo bu wo Kristo anim ti dani duro okokasa wo na wo choose se onye se no ye ma wo wa wie na djuma nti na adi nsuo bodua wo kum bato ko onso ko yese na na wo na aboye hu ban ade achi ye de wase yakrom adwuma mara adwuma beba sa na nipadua ati wotie ntia ne mpacha wo ma na wo fie nyina mo nsa boso mawo na sa na ye tie memetima ya bonsama mawo metime konkonza to so ye siwa buokun yesi ametimi no asie ye fom ana ma pa okromfo se ga de ye yidwane o mba buokun sesi ma beda ne bonsam okay miko ya metime di adanse afa ho ama obi aye opapa ma ye nyame nipa entie yesu na unya honhom na ne awde ne beye no ene kire obi wa honhom ofie ode ten haban wode ya agboro obi zu obi ofie wode buada sa amomo bo na baso ndi oye bonsa awrade hu ye nyina mabo no ma ye ntiase wo nsam nketenkete bi atise ko ma mi to na adwuma ye nkese okọ preach na so dem nyane America ni nim ndi akwa wadi mi ana na obetena so izo nzo akeka bi sa fane sa ne to butie nsem ye ne to na mo esefata obeka se ye ka kire okọ pa akọji tum na ma ho 2 years o life be fa ma wa ye kura no ye be o ye be bre asese ya na be ne dia ye de betima kire o ba bi wa unu ya be ba be ya amane na ma o masan na o makodi ono nso achi aka ho na o masa epira wa ka ho no hunu ni wi asete awrade nya oboafo. Okay, the nation sanka enono na badwafo akasa maame ukomi kuruma santima mpoma papa bi na wo sampanifo bi sampanifo no na ye omobusuam ajapade na yese de dia didie ajawo no na watwa na nanom se do mebodin asantima mpomfo ni no yo defo pa om disika bre no $, pounds e wo fiura so amem se me no gina ye no no mo gya de asi dem tentem
be free dear moons on discover. Or from one or more call a woman and watching an masaba. Now, dear, or moko ya, or one shed down me beam a map a panisika sem a year basano. None a year a graduate. Na ne yida make na seminar fe no akwa wan foforo no atese papa no was am one. Papa na tukwai. Ne yire ni ko dware baaye no. Si ete dem ma ya wonko na wa ha no mo ne oba no edin komo si edi enimo na odi unnim ye na otimu asem papa. Eno se kande wo pe ne ye nyema wo. Obaaye no onyam fumso bia entia papa no. Iti kandi ope ye be yama osisi ya waso mpe bibia iti be ye mpe bibia omni ni din komo na nom se jikoto nsuo no na $100 free wiem dem ho sometime ye na papa no fira kwantu mba no bo na mane papa ni nya na ye na ko be mo no se kunku no sika bia ko ba boss e pese bu si abrosa ma om de sika no besisi dem osisi ya timame edruba bia banya safo ebu ni be o yen kanasem bikro ma sante man pon ho loto asem a wo kan sofo pompa jangonko no wo abrochire sofo a wate asode o wadi America loto ne na yiri ajangonko no akotra America so jina so dem se loto nye ye musa se memre da na nwumre na abrante ndi loto kwaji loto sika no kwasia da obeto collection offering no sika ne atwo so loto ya semsebe fuza abonyi akra ya chacha ba no de ni ko university enu nti we nsi fi wan toka enu abo ho oba no ka be 1 billion mpacho wi university na no boardam and wi university na ka abo no loto adiu adiu but sakra ni wi no be minister president awadi loto no wo na mu awoko life aye bo nyina ya chacha isi eto yesi ye nyina asum nyame sene ma me ka bi die mpese tan ba de pa na ya sisidu anso e ka che se Satan na ni subani na Yesu na ni subani ya bete di china ebetuma bakura na Satan na de ba ya chacha de nyame hu ya mabo enti maame asem na ye kan ye tietietia se yetra ka se be nya atwem se sampanifo yo mo no na mo mbesanya o mo nsan ne ekira ka ho enkopim se wiase se ye beba no saa moa no o mo ne ye nenam o mo munwo se de nipa yetimi ewu firi wiase no o mo munwo timame so pese usori firi wa ho chirim o pese usori firi hiam dia tu hofo na ka beboa wo ebeduru baabi beba no ne akura de envelope breye so omo na dia bana bebo advert kura me yesu enyeska ye beka sa ofitie mu ate so omo na samu ewusu ni tisa ababiom de beba bia no udi ya fama na fama matie for wate slewa Osei ache omo de ba mo sa wo fi wo mo ntino mo gyan no na ka omo so mbekwa akomo madem ho usa no pameni udi nkomo nyina omo wo nchen o ka so mbesai mame benyansafo ebu ni be enkanasem ya ne doctor kekebi heba center twetwe nkomo sima eduso emra sisi ya the Vince doctor ena meneno ebe twetwe nkomo no sa doctor we no se bramiento nchia etietia na obi ka kire se doctor we na kasa na de wo mpeska na efiriso onye ni brefo wo se obemu akonya 500 no obetua ne kakakakra ana so de fama no no ma ho adura akopem se wo ho beto enchia to no wo ho towa doctor omo gi aduro ho nyina no ene entia bia mte ye no kra no na mani age firi wa dance die no ano dene obi beje aduro wo ho na ene no sedi osi ba me office ne ho ye fe na akaketu bi dance die be ye adwuma kakra woni the Vince doctor no
the veins expert. I'm say Dr. Ketua Bina. Ketua di obe hono. Ne ba siente habai dia. Na be count no here. Ene here. Akadia na ye de be kan nipadua. Ti. Fisa akola ne dani pani. Tinka kaka na me so ma be oluma na hunu bi na. Yeah, wo brempon so na pani ti asio. Kwasempa. Eti Dr. KKB ye ba center for so be ma se de da ye kan. E ba entini mu adwuma dia ye ne ye expert. Okay. E dia bibidio kroji ye na ma kwan tete atempon no. E na entini no so na ye nipadua na dro ben e kwan ya nuani no ni moja na mu de ko akoma ne adwenim. E ni nipadua na kwa ni nyina. Na mom entini no ka wo ba bi bia wo nipadua ni ma e bo wo nkaye. E na ko wie yare bi ti se diabetes ni stroke ya na ye titi din a e na bi da pressure do so bia nom no be ye busumi nsi afene de keka wo munum nsunsanso wada do so nkwa na nyina na bisa se o start ya do ni nom no nsunsanso na na wo widiam e ko na ni ma na e sote ama ye na obi to asintini twetwe no akoma no bon kinkim ni tifodwa na edwa no oso ade ma na ne sepo o to asintini o jonso ntenta manajo waposo nyina tutuo e ye no woni so chinwe o se twa ama ye na kura timi atwa wawo o mensese mayie adidi mu ama ene obi kotodwe nyina ya na o se sasabro aye no sasabro kan wato ho ama abeja obi twere obi timi wi pressure do nyina no otwa fam obi na se ye nyunu ofoso be man na se dwa no se de yedi makwa asrasra no enfifre pram ne sa o hyefa ya na AC ase still na enfifre te no ama ene obi kura sebe onatika kra bia no abe na ne mu etutu no obeda so na ne nyina tutu no obi na se ye nyunu we no nyina yese fa beda wo Dr. KKB ye ba center eye nsenche bia edadi wo widie mu kire wo se moja ntimi ni ntini mu afu sane yie na mo de ba ebenya botede ye dokroja bie ntini nim na ma ne ye 0557 557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 for so be my na ye be boardansi de bia papa nimu bia sebe na stroke e kana to ani be ma ye oluma we ne sada no ho a wo ba so ye ofe ye hwe no no ankasa ni dem hwe ne before no ena na ne sada no wo hye boxer white a wontimi nante nyewe no ena ye dika hwe no bo so me ba ko no no a etunta ata kakra woni dem ne miensa so ne mienu so ne ko miensa so no wotenetene ni nsa wo no ni dem ama ne nsa so odi agu ni tiri so no ena be cho se ye na nante atempon no abibido no eda so tiase a eye adwuma ye bie ntini mani padua ne nya hoto abaya bi nso asabi na ne namu atutu kro diabetes ama ne namu atutu kro anka de asupiti betimi aya ne se ye betwa na na to akem nso asedanka obo ade se wode ba Dr. KKB ba center ye na no bra project mi kro ni nyina ma sugar level na ba normal no na ehuri no so kro na wu am ohuri otimi tia so afa no ho afa ne ba etimi tia so nante na ye mmoma mi bia dance die nso ma mi bia na oba no ne mpabu akura no sebi diabetes wa we do na my kro to ne nan ama sebi no ntimi nante nya hwe enti oba na mpabu no ekura na ye dududu ama ye nkompabu no na ekura sa tu no esu ye dia habado kroji ehwe na ma ene maame ne ba bie mu no ni review no hye ne mpaboa a ono adi na dance ye mo sa dance die na no hye ntuma tuntum no maame na nkasa no muton na sem o kan ye fa Dr. KKB ye ba center ene pyantie bi okay first now o ma ha no na ona no netizen na ha na de zeni na ya pa na mutum fa shampaboa ene me dan so for me family na no chumpos for me family na so ayi ko promote de pe kibia na ya anatu ti mama to na mo ti ti ya itu be bia mi tsamu fi ana me da nyane do am problem pa and then she be buy si from buy ayi information pa dan ka buy ba fa de ni na do ko bo ni kran since chale promise ni se ni do mo fo shwa ni ki ya se pa ti ya do ko ka okay
de ne konka wo ya si kire yare anane na mu apagya sa tukro a wontimi hye mpabo anya hwe nso asedan ka oba de so de ba Dr. KKB Eba Center ene ono atimi de ahye ne mpabo amane nanse na twetwa ono edi adanse se de ne konka krankakra ayere te se de wumi akuro wo manso ne ya hyesen krofo nso adana akuro ne ntimi wuda eye nkakra ti nipadua na edokro fu tirimi besi wo nase wani na ye obisibisa wo hwa de wuni wo hwa do na ma ene unhura de ye obekan ya de kwaji se wo hye space ukra book mu kra kenkan na penkwa na won se wo na me na di no agima fa beden wo Dr. KKB Eba Center ofoso be makumasi mantem ba bi piaro nipa yere ye wa santi mantem omra kumasi swame municipal assembly ho no ma na swame me komwa bisa se wo ko ajadu fie wa ena de wo tie ye wo esirem e de babunu ne potem ba bi piaro ko tachima twimia nkwanta lago digada fie wa e wo kwan ho pe ena de wo ahafode ko gosu emem ba bia ne potem ba bi piaro ahafu Kenya si no matu ena ye ne bi de hye wo tie mi wo enkrane ne potem ba bi biara enko weja old barrier ofa kaso aka ba bi bia wo enkrane potem ba bi fa kaso aka se obesi e wo weja old barrier se wo de hye no so wo temade ko ho manemra community 25 Tema community 25 offense on money is 0557 34 60 0557 34 60 and 020 36 46 111 offense obema ahana abibrema na kane no ye na no ntimi no mahaban duro sa pe no ne ye important nya no hwe o omo timi no dido na di twa 100 years no omo hoden etimi na ntifi kumase akọ ogwa Cape Coast ekoto nkyene sa ba na omo na mfom ene ye kase na ntifi akọ akọ gi kra na obete so akoma no bo kinkim kakra no abra no atena se kakra enso kane no ye ntie papa nso dance die na ne nsa eda ne ho ne na egu no wa wote fa akọ na no timi na nti nya hwe na afei die wo site mi sorry wow be sorry any nyan CPD kakra so na otwimi enu kra mai afebra wanim kakra me rade wonderful Dr. KKB Eba Center me ba na won sam enu nyina gu na gu na wotefa akose ya a wontimi sorry nya hwe ena nyame adom so wotimi ye den na wotwe ba pepepa ye ba na wama won sa no so aha ama woni so oh okay na afei de wo site mi sorry wow be sorry any nyan CPD kakra so na otwimi enu kra mai afebra wanim kakra me rade wonderful Dr. KKB Eba Center me ba na won sam enu nyina gu na gu na wotefa akose ya a wontimi sorry nya hwe ena nyame adom so wotimi ye den na wotwe ba pepepa ye ba na wama won sa no so okay ama woni so okay na afei de wo site mi sorry okay Dr. KKB Eba Center yesi bebrebe adansi deri de buburuja mani daso ne nsa kane ahana ne yana no wudu agibadu twan ne amfase kenkan mu no ba wo fa no ba fa na se madu nkwa wo so de ne yede yemo yede sekan be papa o mo sa enso so no kane no mu yusu ahabaduro ena no mde wo asumdwe wo ne se obe wo afa wo afa wo ba afa wase ne na nanom yusu dido obi bekase na ni ye na no atwap 80 years ene nkran totofi one nation space ko school ya hapa do ya po ene kidney problem liver problem stroke diabetes awomun sensem nyina kane so na ometo se yese una na we ya mewo ya anwa ka wo abenya na enti na wo koso doto be na yasese ya didie mo sese ya kwan akofa chemicals ne niema ensem fata ene edudie nya a ye ni ma ene yetimi ka chese bibido kra nya hygienic ene ya nya brofudo a yese ya hygienic de na ekoso we widiem obi atete da bia obesori bia gise oni padua echesi aduro enso ne de nanum dido ye na omonomo ebesiesie ni padua na ma watutu nansi tata aye bibia kwasore ko wonyuma so anwodin mu enti emane mpaba emane nya Osei ni daso asan fa beda ye wo Dr. KKB Eba Center yesi wo tachiman ni important ba bibiara ko twimia nkwanta wa wutie wo enkranza wanchi akoma den tachiman ni important ba bibiara ko tachiman twimia nkwanta odihye na owo ahafu Kenya ase ahafu hwidiem gosu emem kasapen ne de keka ka chese onko ahafu Kenya ase number 2 ahafu Kenya ase number 2 ena odihye na wa sentiment ba bibiara wo hweye ana wutie me bra kumase swame
Kumasi Swami Municipal Assembly one man ask Swami me common wa bisa se uko ajadu fie wa ena audition na wo enkran no e mane mpa ba ka kire se enkran ba bibiara wo biara onfa kaso aka se obesi wo weja old barrier ana kaswa old barrier wa na yewo ena audition na wo ho e de ba tema afienya ashaman ka kire se onko community 25 tema community 25 number ni bia me 0557 34 6080 0557 34 6080 and 020 36 46 for so yentia dance the 30 seconds we mra papa kro ya se be na ni be ma ya tia kokora o se be ye wan ya na nkeka ntida enso de be den wo Dr. KKB ya ba center no ene akenya ne ho amana hu say yes and that's all say obetimi ne yirimu asan hia mu biem yentia se dance die ni mra adansi die ya papa me se na ni be ma ya tia kokora na ate kokra entimi of month ben anya month we that the passes of yesterday na date ya and 27 for 3 days today and I was in Nadia na to me say I na ade nchinti friend na ate don amache no na mo got be me na kan ni na nya den me si tese me du so nkeke embem afini mini ke meka me si we dey onwa guess where on fa no nka yare na kana to na ba den enso ya ne akomo na do doctor within 2 weeks no hu sa faidie ni be ma ye no se ebesense na redem eti be ma eye ntini nko enwu fa be dai wo Dr. KKB ya ba center e ma na nya Osei ni daso asenti ne yesi Osei ni daso atade a ba na beto nchia ba bibiara yare ndi wakodu bia ba na beto nchia se wasase ko ka efi edan a bibiara wo bia fa ho pepes na beto nchia na e bia sika no so ya becha se wosi wuni ni daso a bia beto sika no wo Sompa ha ya ne mfanto ho ye hwe wi a ne ya de sika ye hwe wi na ya ni daso a ma ye ne aboka emfa ho fa wo yare ko number ni BM 0557 34 6080 0557 34 6080 and 020 36 46 so Dr. KKB about center yes say duatia ase yi de a spare parts ase ne de odasani biara eni kwanse ode yare ni ko wo African man must die with disease after the last 3 dies. Okay, Dr. KKB about center the Vince doctor Dr. Bramiento Nchiano no amanfo se na no wo papa orofo asem chechreche baako edachire yeko computer so dwadi emrasisia Defense clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no oh Express Group adarumenti akwento ayefo opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South
South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. Promo Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyimedu yesuedru neza shansa. The man in the Burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Intisue hun and the Yimiziana nano what is she doing son. Ono na yeza ye Burukutu ginger factory for no. Sesia Burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why Burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo Burukutu ginger 750 ml core. Oh no one chemfa. Or your Burukutu ginger cheers. Into waso now way from the bottle. And now you sasha core. Na fa posotano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. Nomnyansem, and Tom ma obia wenye mfi dungoche ana oba wa fefro. Saa adwadi nkratoi, FDA hwem agya tum se eye. Sɛ wo pentade papa ɛyɛ classy ɛbɛ fataw na ne boɔ no da fam a ɛne ne nhwɛ baabi a sɛ Sarakoba boutique ɛtɔn ma no mɛma ntadeɛ deɛ de kɔ ayie party office wear ahodoɔ sɛ yɛ suit na wopɛ ladies wear ɛma bags ahodoɔ watches jewelries ana wo perengana ɛmɛma belt na wopɛ jeans papa ɛnkɔda ntade ɛne pii deɛ ɛne na watu adi na wonhwɛ sɛ kura deɛ wɔde abɛbɔ mu ɛyɛ 1 month promotion. Enti woto adeɛ baako a wɔte 10% ɛde free so de ma wo wei yɛ akwanya ɔbɔdeɛ ma atufuo ɛne mo a mopɛ ne nkronkratɔ Sarakoba boutique wɔkɔyɛ sa ahofadie mu kokromoti a yɛnsa ne ho mɔpɔ da biara da hwehwɛlɛkyi akwan ɛwɔ Soame wɔne Sompa FM Sompa TV ɛne di nhwɛni mu telephone 0244-797215 0244-797215 Sarakoba boutique entade papa perfect. Okay, Yamashafo ni atiefo nyina kwa papiem eba dia santima dia tum de Ghana man nyina dia tum na santima nyina se ye wiasema nyina se eye Sompa Asem Mpe Nipa e otetentu ba for se boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam from do ba no anya atrase ma me mo akwa aba ya ejo aba pa nempom te sei Pacharadia dome. Bibia bokode. Pacharadia dome. Ma me din de say. Pacho sewabunsu. Sewabunsu ampa fofiri na bae. Pacho mfi patase. Patase. Wakosem ne sen a wo dia beda e say ye ni betumi abo tententru. Madaro ma me ne bode. Me de diamond microphobia high. Microphobia be yo mu ni din. Mr. Francis Danso. One na busia. Okay. Na ensama koso de na nya ho ne hia ni tie mo ani se omo betena ho no omo ntwa water bill omo tra home fee say 10 months omo ba ye se pe 2 years omo so omo beje omo ana omo diska kakra ebeto ase na je se 2 years no man tua ni nyina omo ntimi enti hye bia na o se ye ni ntimi anye ena o ma yes mema mo mfa dia camera na yenye receipt any agreement letter mo be mu bia no ho no mo a etimi baaye enti didi mo na mo de water bills bi e baaye ena mbo papa na mane so mi hia ni hu kwan kra be fa so a ye be so be ne san so mbe twa pipe mti no ekoba se o fa share yi no toilet na sai boba to me sha ne hu kra be fa so be solve problem no so no dey omma to make us ma se sa water bills ne nyina de ko ne agent or the ne buy ho agent that me brother so o me sha na ye sha the way out ya try papa ni bia wa ma
and I'm the etutine kwa juma. In the 3 days time, I'm the bill no a far phone so. A man about boy bako, some ganjo papa. Say a car or DNA. Or so until no one say. Not a shall say free June 7th, every since November. To me, cocoa year payment or waterworks no. November no, 8 November. And I made sure say, the Ababe to her was say, almost a month, yes. Until no other now, mutuye. Ya buy, I'm direct Mr. Asamwa, any Kasai. Sanka, Ome and Crawford crowd me grateful. Crankambo said their coy be not in favor of them. There's nothing in the channel. Oh, man, you're satisfied. Your cocoa drew Fiana Jono, woman frame phone so. Miss I fat bills no. Emma Omo, na Omo shim. You no crew. Me say you. There's some side home say Asem Mpe parent control. It won't send me breed. Timide ma mono. A hana bakofisa hona call Mrs. C and Yamatra and some trace. I'm cosa the necessary corner. And then I may no more call. Men Canada. Our rent control. Our rent control. I didn't see make cassette ya on one cassette. He said, Then now we biano. Oh, so cassette your web send you swan ya dear. No credit. If you say the need muddy and need Safatan. Made an arm on Fatam any days. And from the word go, no mammy who say Bibiana Moyeno. They are doing in favor of Sapapano. I didn't. Miss shared that echo called J statement at the koi. I beg clarify Bibiama who say I didn't Omoka Chems and Sashi, judge in the casa or sends a sashi. And I'm sister. It sounds all that in not all person making sure said the all canon walker. A car may ball whole mono. Judge it to catch a mouse on 290 cities. And I'm saying insult and on first scan. A whom yasa magic. Case bear pan and the core control. Rent control mean the core, we say water. And I'm saying man who or more corner. Not a do says a cemetery. See, maybe beside no more say 1,005. And I say 1,005. Omo brown maba no munyencha afi. Inti meche mo miensa amo fabako. Na munya mi no e ma me. Wono mo kwara na tifio. Me no mo wono na yene ma na me so me nko a. E efficacy ba me side ho no. Wono na yene ne ma e ka me ho me. One dai kasisi am no kasai. Utility nko a. Utility. Okay, water, light so can one. Light there, will be a tony din. Okay, or there's someone as someone. Say no, water no, or the cassay. You know, Lanka, me was a car 8 cities, Lanka, mammy 600. The Abaya cannot direct yes, a bear, maintenance and on mammy 5. And fanka man who need the no, 9,000. And I may say, yes, she. Ye free I call you no antenna was even the mid far phones to cry mamma not a new dear me make a new any 5 no or mobile not me were previous that be also and our current one also so car home not ye previous one if free ho eka current no ho eka restoration once on mobile chemu or much chemu twice. Into twice no me de eka me kabom e de car or the say new bill no eho e na me chama ye nipa 5 into no na almost side no e koko sisa 592 e no so no etua se si ame no kaseska se no de ma wakoma betoyem se se ide nkwaze bo no manya bu mawi na mo mpesa me bi nkrofo ani farm ho Mr. Danso o de na yene me se so bi dine da be ma odi awo anya wasem otie me entime mi obi ani na mbo me kase na odi be ma kase na odi ma wakoma beto ya kase so ma me 1000 to ma 1000 tietia producer frema amena ne kunu ma me hwese benya na wa homa no so a na o mo hwia no munya nim gu asese no 1000 yesika bia sa me gugu ani mu asese 1000 yesika bia wo se we ye yo ho se ini pa bi ya Asem utility dia ya badia na wo sabia ku sabia nya ndo baba ne ade na yema yantwe mfiri ho na obi be handa ono so baba ba yagum titititio Africa ade wo dwene nyoma bi wa wonte ase
Okono. Ma me no kra me sure say me hu say no mo na sabo mediation. Toilet e mu black e no eja dem ho fi won pra ho no no. Waja ho no basasa. Ebe kakra so de wo dem obi e se ka ku busa na chi kakra. Producer hwe na ye nhwese benya no na tazi Mr. Danzo anzo ye adwuma we. Oye pensioner. Angugu hu ani mo asesa. Oye no konfa noche no a record keeper. E konfa noche ba oba no ba oba o introduce no so a doctor. Na when mu koso na me ba. Hello? 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 Oh. Hello? Mr. Dansunie. Oko. Eti hwehwemam. Ne Mr. Dansu record keeper konfa no che mfa konfa no che din town. Eza no mugugu nipa bia ni mu asibu. Calling is busy. Ote hello no also busy. Tazi na wo project. Try again later. Gu ani mu asesa. Omna sama enti na yebre no na oba ye ni. Oforisuo Samuel no ayame se papa ni ne yire o ma chama se mi aba bedru ha na eya de sua te se de no wo ka no. Oforisuo anhwe ya ho first na nipa bi nti no ma ze. Then no. Hello. Yeah. Pani pampom te say. Boko. Unu Osei Aboagye ene kasa o Sompa TV. Manya ntia se si amoyi monwoma free sister no fie ho. Ayampa. Na eka amode no ade na mo antua ansa na mo akọ. Awura no won ka no kre oyoko hwini eta no tie. What happened bank of be mi no bon this no. A wife after no. So for bed bla near water company ko check here you know. So me ko local well control no. The buy no one my wife to ko see no oba ni ponim le ma na kasa. I me so for the a chabe fan out no. Who think complete 75.6 na 4 months. Me so you bia me the GCC. Ada channel the call we opportunity me no. We control for catch them say 294 no ye or your no me challenge receive. We here for number a doco you ya beko water big company no. Then kind of credit and no accept to go see your on me man could be. Mr. Danso na the bill no ba ya o ma ohwe subi ana ohwe subi eno aso boss mpacho one farm my people me donya me come simple say because from my farm bill bia ma no they say like about 5.6 mate ho na say me wife ni no problem busa no one gina Mr. Danso e hello fama ukuru ansa Mr. Danso hello Panipa wadawro ma de atwaso mienu wakotena fie ho wa mwadi bi agu mafrusu ano mwanne o se etimi etwe efiri ho no obi so be haya eno so yese ehun sika so moja hoko what's it hello what's it yes I'm your boss yes say water closet no amana no mwanne na e wo se ka ye twifiri mo bi be high dan no a ono so nya ba bia agane na agu eno so kan no so ho asem te sei oboa on fa bibia ma ukotene fiem efem da mo thought that tema bo sunga that bo sunga 8 million no ben ko obia ko ha dan o masika e ma so wo ko to bia tama so du o se chefika se na ye mai da pochi e bin ko be that since I was born right now and it also means no o fa e ka bia e ma ho me se o to sa ya ma me ye twen girl no if you to nya na busa fo nya obi ambon penasem o kind of press and the guy then kind of press Mr. Danso kind of press yes sir oh yes sir mestre uye ni bunyamfo pe bia oye adwuma no a wo kwa megiem pension no eno chese oye krachini mestre o se china no bra na ehwen krata so ifrisi afra o yeso wa ama bra na ehwen china anya saje a utility no e abide ya se me mama fo hwem me akra me hwem me ma resource people mestre ko water company e ya pasa wo de card ya me ma poli wo de me pacho
me pacho what type for you me what that's what me what for bono for in by year Minister Mr. Nansu me Monsieur Minister medical maltight baby we adwuma no ye ni monyam for person uzikasa and na me say Ochina resource people pa ma me no de krata na ba no hwehwem ne e kona de kana wa ntuade na ni kwase na agua ma no so yes e ntuade a e wo se de ma lo to na because me too me say 5.6 in the mincha that a year call for the same and nusa na me control for there ekwa bi so no wo mo kan dan ho asem dia na che so mo kan dan ho asem fine na ye kan so asem dia e water company eno ti why don't you go to water company na ko record na empo wa be na free ho boso me enwotwe etu nim se wan san so ana wa nya na enwa de ni mana oh boss na me kan no onya bo tia ochina me say Monsieur Alpha in Imbra, it's a share your dream because you're from Wama. It's a share near Rankrata, so near you say a castle no or Nasena Mochan will be home. This is a water company. They make a water company. Garden kind of credit, Gadia, the white Colonel Casa. Papa. Yes, sir. Message we bullet water company. Yes, because according to production teams of water company na won't to once entichina bra ne nyina ye mo anan ko no mo chechire mu tetetetia eka ho no mo che what man say se ma mi nko na wo masesia ni a che ma nipa sesi ni a che ma me ba akoma no na mo afa mu nsia toilet no so ye ho kwan mo ba fa so mo ba twen afiri toilet no what me ka emla ense so opayanka bebia akobe for bebia no what you so be see no one you that was so to say fat say kabla you know what toilet no mo so me bia no aju so 8 million ma me ya pa ko ke no mo so 8 million what's your dice kana woka that's kana ma me se wotna ho no ensuo kabia na wotua bi da ebosume nwotwe no me se won kan no kure wo da me se won bari no na oba kata ge wo no kaso titimte no won kan no kure Mr. Danso Mr. Oye ko shini no do fa mo ka kire Mr. Danso se kire nyame ya adoma se mo be kan wase ko water company ba if you say utility dey abadi antu ye wa mi zo de be di agura ye ntiase ma ho ye musa se so ko trafim pede papa no ka se mosumi bia no oje no toilet no 800 no menwi asete sete sandia na je se kwa bi so sister so ni papa na ni ye because oje sika de betwe toilet no 800 na afi woko na wantumi anka se bia no de watua na utility ni so no bubu ye na wontua dia no de na kwan so ho no ke odi ni nyina pompro mo nyina anya kina omna samwa da mobile o mo de agent na maame ni nwia no yesa maame nwia nti Asem ti ne yeka but o agent bia agent obi anim ne mra Oforisuo make aka meka ne se on edu mebi won ma enwia no mpanimfo anase etia na efre obi a omfa ni de mayen papa o je efre o de wo kasa utie papa kasa wo kasa ese 700 wo ye so abofo me na me frɛ papa mfa ni de ba akokra mame o ka chem se ha de onsi anemum we control dia e 700 I want to be a program from na wonko page obi se wo ka asem bi se eye enye record enye ifo asem eye water for asem na ede na water for asem wo de water asem ko re control baby a walk and water ye no yakọ kwa ba me akọ papa na ye friend na wa ma woni ye kasa sabe kasa fon no na yirete kuli ni se ye obi fro baby a wakoma haw ko etema na yire ba fia ya trasi am ya cheki bi memeka ho bi abrochi aka ho bi ya suma wo mu am woni ayi ko ya friend say ya producer ya ofie ai kokosachi adisa water for in ko say ye ne no enye ne ye ho adwuma na de tie nie papa ne ko re control ho no ono ne the water for sem ne ko ho na water for no ai re control for ne cheki ye eno mo de e car mi fi se enye enso ani di ma papa no di papa no ne kasa baby o bo an se
Baby oban say yanko rent control so nyom na head checking show ase yakọ water company no ani yakọ water no omo check here no kokko sa chiko bi man ko bi woni maami ne kwa wo maami sabe ka say aha yakọ a de besi bia yakọ omo check we mo say bi anto mo ko mo bufu maami say ade ba kun ya kan wasem aka okay ya man popro nyame ya doma wo kina na afie ko water company no e no fa yen a obi obeka say tie bia nyame ne betua ne ka omo mhira ye dawson baby o ma ko tra bia no mo nipa ko problem timeka to so ya ba adwuma pa o sesembo enkoko kunsuo ne toilet sem ho po sesembo Lawson beverages were from Odofo, Lawson local mixture no dia bedwaso, Lawson Dileman capsules or dia bedwaso, or the Lawson herbal mixture bedwaso, na dia or dia baba same kra e Dileman bitters no, or for Dileman bitters no, unu bia cholesterol no enaneno. Na nika se wo mu se unya blog bi na de gumwa ano dem papa. Koko ni nyina no Dileman bitters no ebetumi atu aso. Medical catch us cholesterol na be naneno. Or for hefa na pa ubenya biato, pabo ene ba bi eton so tunse bia no, Dileman bitters no ubenya biato o si Dileman bitters o si twa bi ne gina wo na so kama mema ndi adanse ye se anajo ma omunya good results ade chia no pa ye ko ne ko to Dileman bitters ni bi ebebo ye pa 0242133577 na ye ko emfa ko yanim orofo anwumire ye twitwa bi nko awu na bi ade doso na de ne papa wo mu no Ghana fo agye atumpa na amanfo eni ho agro na unya de ho ate suo no a ye ye free ni mu a bi ade no an club oroso pe bi twitwa ne bububi na unya aduane bia na de bia so nchen uni hwedu nwotwemfo asem enko club bia so saa na oba pemfo club bia emwo akra orofo ba bia ponto abedinto bia no yenkopa club wo o pabo no pe club bia no na efa ehihye free ne ho ate suo eno na ema no ye akonopa eno ti na mekanfo club bia e dia ma o na anwumire obo heba and medical research center odofo yenkonyenko tu ya de ase yade ba yin no obo ntintu ase afama de odi aba be dane ani kwai odin heba bitters odin no enem sa yade bia no odin heba bitters ebetumi atu ase preka pardon immune booster dropper odofo nkom wan ho be dia ye preka pardon animia mojawe dropper opemfo nubi ne bebo apa ado ato adumanu one sofoma me dokro no ene di hwe animu 0257472506 0257472506 Wabo Heba and Medical Research Center and I make for nam the amount Dank Heba complex or for Dank be Jumachana Pachi number 2 on City Life Hybrid School no and a behon I want to fee and I make for nam the amount and a Dank Heba complex or more could to Yadia say and the sa tight Namanu and Yamina Meka or see how to fee if you say fire the enco and Sanfa MBM 026659330 026659330 na yenko enfa enko yenem 3P garlic mixture or for Piwak Natural Health Limited or no another 3P garlic mixture e dia badwa so garlic ya na edi yo na sanchania 3P no e de ba no ano odin pa high blood pressure ni na de to ase menstrual pain ni na asthma ohome enwodwo ya de stroke ni na 3P garlic mixture yenko no bi efa na benya bi ato ewu kumasi kurupuma kolinaka ba ene Chris K Enterprise and Albania Biato Kufu Gamson Pharmacy or Kanshi Angel Heba Ubenya Biato 0248928824 0248928824 3P garlic mixture yadi ya garlic ya na aye na etu yadiase na ekon ade akoyam the nation's anchor Vozo me radin show ni pa bia wotie da bia na mpanyifo kasa bi ede ese kanokre kire damfo ya men se adamfo agro yesu tumo manefo nso foso na watu akurafo ebe fa akonya wesini aka bi dia kire efi wurafo foso ntokwa bibili wo ha esiwo efi hoduo mu a efi wurafo na ekoso omwane mane basa anka emasa obi han dan a wo akonya se ne awoso obagye ne de na ho wodi no ultimate na ho dia no de obagye asefiura onya giwia ne aka bia ya aban dia dia no ya ye mfa ye fiura tumi enko hu atretrango fu bebiri fie light be ba ye mi ma hwe o ha ye so chefa ye si se ye no kore se nye no kore unya no ye chinjofo a umu ne ho a ontwema oda ukano no nya usika nya obotom sika ya aban dia kane ye nyina ye so ene bia no kra se na de prepaid ni dia no kra de enko danche water be beba ubuhanze de wo ka abrawo sei
say ba say view the nya say ada tenant nya say come be pasting your odi asem na kwa kunkomo ne me de yemfa popro nyame adomo kira ibi biem kama pa ne enko na ye ne afrefo enko twetwe nkomo 0554931931 0551931931 0548931931 na ye ne ya afrefo ne ahwefo enso enko twetwe nkomo ma hello. Good evening. Majo so kata che baby afrefre udi. Kata so sad man point. Pani yeti o. Ma'am apana onu akọ ha obi dana. On be so be tia wa sabe. Manyere no mpia. Ati sa no mo tia, omo ha da omo be so tia live ni whatever. No. Manyere ma. Okay. Hello. What's Majo? Majo so oba pa yenti o. Sound a bit of food for Lumbas. Okay. Na at the moment, had by forces only about 70 no months now. Omoha, you know, Samu Omoha, Papa, you said if she had died in a was for Lumbas or some of a man. Obi with me everything and like the crowd, I can't know what to put. It's die for that. Better will be a pedal when you do. Okay, hello. Hello. Hello, where is you? You do, Penny. When I'm wine you, I can't do the pie. I can't do the yard, I can't do man, and I can't tell you. Where is you? I have to menu. One day. Oh, we got first, we got Georgia, I fell off, I said, Yanka Papa. Kafra, we are just saying you know so. Oh, the fire sounds so. Hello. Yeah, who's you? Udi baby free. Because of what I said, you Penny. This is what you get to the power of Fuji. Mercy, a dining view of Sana, maybe a man. Some men was a couple, maybe I should be perfect. Like being 1 digit. Yes, you only got 3,000. And a woman to 250 or no, Majano. No, Mentias, I didn't hear. I asked him more. Hello. Hello. Baby, I'm free with him. Because I feel like I found my Yet you. Now, no, Mokas and Moti, Hanno, maybe I'm better with Kakaka. Yet you. Now, no, me who's the one who doesn't memory of the bosom. It's a bosom, dear service. Or no one mountain. Yes, I may come across some part that I was a remember play comfort. They come across some that how you conform? You can't throw. Now, maybe because secondary school, Sitama, if you are. I should have an enemy. And most of the time, school, they are made to tell and collect and get me answer. Every general almost say, Bra, the team and you know, not my 2 weeks. Let me know who you brother. 2 weeks. First of all, it is more than I mean, I'm not warriors. I am a Yapapa, me pa, one you're Dutch now. Who can I want someone? You said, me, nothing, me, case of what Jimmy Sika. Whatever. And this is a kind of one year, okay. Okay, the lotto number in the background.